Ritukunele Alhamisi kero ritukura Alhamisi votamire ritukuria richiko yoboneta watena ne ritukuria richiko ime yomoroberi bwensakia kabisa Joshua utanere producer ito buna botambe enere twabokire twenstro ikirega no tole twensi amaiga itatu to twene kuno moroberi yogo chira senjira ya bena na senjira yobo ikiranwa ndo sia sobeto monchiburia eto kwarigania na makabere to tena bono so ime yomoroberi ne bikoro to birusia wana so ane bikoro to kabisa tuchako moroberi monae Kurbono oikajisito jawono mabira mange to akwarane na manganda to kwarkana menaisko ya Gusii ekonde to iridi bagya bene ko kwarane asimambia boniga ochaka mona intwe na ndokora mona intoska ise skani gore terwa mange imeyo moroberio ikihere kirenga kyo moroberio no kurosa ritukuri yao na koteina ali akora kana ritukuri goro na ali akora kana ritukuri rero boigo na ali arengete okora kana ritukuri yangyo ekerotoro chinga kibintu bigende kogoro kana asense yeto ya Kenya tarikwe wabuna sensemeri ya sakahora mangana bado na gendete kobataria maya kurwa sensemeri bonekera mebere y'abana yaje kurusi kwa sensemeri yungu yakwana torasa mange kone twiriri bagya bene ko kwarigania asenjira ya bene obene intwe kurbono oikomwe jiza ikiremero ngebene isano nemo isano nebere omotinyino yo kane mwako jirubere nemero nkebere naisatu karibu sana. Asante sana. Na kimwaji Kisii County ya Nyamira mwetete ilikuwaje? Tupe uondo kidogo. Uondo ni kwamba nitembea sana county ya Nyamira kumbe chinse monjiro ntamanyeti ntanya goika korinde ritukuri goro ntwigete mashabiki mange kabisa and by the way zawadi narenge kwena na ritukuri goro endaga nanye na nite chinse mochia marani marani ndekegogi amarani yes marani anaona bole tinga umuruli bwensakia nguli bona tokora kora komo nguli umumanyete ondo numutangani na banyorete akenyorete t-shirt na kwane tinga Brighton ni wangarambia sana watu wanatutambua chinsemo au twigetalia kerenyo twigete ikonge chepilat twete tali kijauri chinsemo chinyinge muongoli ali kantu atrimbuge tororo so rosho yes simantu yetali twatene chiralia Antumbale ngali abanga antuba boda boda gesimama tene wadi yao watu walikuwa wengi ndo chete ntwatene toro watu walikuwa wengi sana watu walijitokeza sana utatigambaru itibiriro byabo county ya Nyamira chinsemo getegete bali kutubua tabya technical bench ya ito yes mangana bona ali mbare bawo chunyaligereri ende mbuya tuetete gatokaigwo birangariri byabana inchi mono kelibatebete esigira ngo basumbuire kidogo obuya ntwalenge na management bono mbeigwerete bachi barore na kibao kora in short road show mbia yarenge bya twaye kurete na era road ningo sabira maya wikajenza machoge mbali oina neza wadi yote benga nguli tokora banera rose yes ikono twabaga ni ile maya ndio wadi itorede Joshua ribono ringwali bole dinde bole ngara kindende esa wadi to kwatara tete gendo adina njuma dara mandale tenkoko ngwa tenkoko Joshua ngobande Joshua zayono osendaki ngobande ngoko otore ngoko ngobande lazima mashabiki no mbaru etengoko so don't you worry mbiamona sana bantu banyamira mwensi pi balimwe wale mulijitokeza kwa wingi mkongera na barale ba Ndizi TV bana muziki na partners balitwalinge na barabu ko tuwakangambia mono na inu I wish you well ekero mu wichi utarje county ya Kisii ebyo sano manju muri kitoranyora na ari tukurarego to kwenda se county ya 045 ine county mete kareba derina bone ine county ya Simba mete kareba derina unono montorio de nyagarama unkwaya kine saizi barenga se county ya Nyalibo bono rere durase county ya Simba aboro Simbarati bone county ya Engwe dotori kiane resio bomochi owe county ya Kisii yono bari ase mokore ase TV ina abunga itogo ete bono kanyago soka kabisa atumirane gikoraga chinze icheka rutugweta sijisemo me yomochi obosongo nguja kadora sensemeri ya drajambiri engagite bona abantu moikiroro mwachakiro bonjorere kiagera inu nabantu mwachakiro bonjorere bono
mwambia igobone tukubarigania sinjira asante sana uya sana tukubarigania tukubateira leo ni mambo kubwa sana mambo ni mambo mazito una sara baigete 8% into one rere toika 98% I promise into 98% mede nelina dide dingwane lakini rende leo tutafikisha 98%. I know mtafika 98% kwa sababu kaunti ya Kisii tunasikika kila mahali kera sigo to kuiwekana na banta bangengo tonyora bali so I may agree with you na bomara nyora mashabiki zaidi singenjwe getango Nyamira to weti bokongumboro so nachumuligeria I know leo mashabiki kutoka kaunti ya Kisii wataanguka sana kwa wingi uiko gimba ali bangera maiga kabisa asenchire yoboikira itabidi igabana mwanjo mureri bwate tariki bwata chinsa anechinga gito gweta sense mo ya asore tuandamane moja kwa moja tukwane totebani bono torane mundu kumundu torana kinse gosuka gojibosio bono abantu ba Kisii County tuko pamoja ngwana tori kinse majija nyango ngwana tori nya Jack ngwana tori Gesusu ngwana tori Masimba ngwana tori Kerokari atuko Keroka tori mboto so Kiombo tuwachiro mo chobo song meda bona nchini maite na chiri jina jitokora aita kabisa torenaki kuna tori chi ngotura kuna tori bobasi kuna tori bo machoga aibu engo kuna tore chi constituency je itekare garo mwa kuna chi constituency ya kitutu chaje south and north mogande nyariba moganda west mogirango north mogirango Borabu kitutu mazaba borabu nyamira mokanya moganda nyamira nene lakini nenke kara in terms of administration nenke kwa kwende aiwa ya tumetira kiaso ko wacha ye boya yesa na wika tuligiriri to chokane asante sana igo mwanjumuli ya mashabiki ya Itumba abo chisamo cha Nyansongo Samita Ogembo Tendere chinsamo cha Mugunga Magena mumayego swago chinsamo echo igo bono mosoke mumerane na barariba mino bageta senikia Ndizi TV egera mubamaiga mutangamane na wao twabikira tanto chi sawadi ali lakini gwata ya idongo etwe igobona ndonyeganyete Joshua ostaivo kama unatudanganya bado utaingia kwa mfukoni mtoto wa sawadi yetu mnane ngoko kwa tu mnane mboli wana tutoganya temboli yetu kwa county ya Nyamira nande na mashabiki yetu na mwakwa na tesara kitatu ngaina igomna moto teina magaya tent inarende na kierego ndio msijali kabisa sawa igombia sana bia kabisa mwanjumurire karato enda tamaite mwaikole turi tukirigora na tebetiri tukirigora na haya mutajabu ugateana mpira udunda kuna mshindi na mshindani ugateana haya na Brighton lazima mtashinda lakini sasa Man City nigo ya bwete timu ya Arsenal Teganas wana bunduki nigo ya itetu ya ureti chibunduki nye aseya mo ya tigere tu bunduki ya mabuli tukirigora asike minano kirie English Premier League kende igo bono timu ya Man City ni yebwate chi point 73 ase timu ya Arsenal yebwate chi point 75 kerdo kwa na ige Arsenal tari tanga ine mono kero igoni Arsenal Man City ni oyagete mepira 31 erike gake mepira 33 igoni gwete ni bwate mepira bira ise kubo mepira iyo na bogo nyora ya sukire gochibosio igoni gwete na Arsenal Teganas ebunduki na be round ye raba erabe ekar ko faida yo mwanju murigereria Arsenal ni ebwate ji point jina go tebili akarete kwa kana Chelsea katika kwa kana Newcastle na Brighton hadi Brighton nje kwenda Brighton ya team Albion na kama tuana Albion Wolf eba kore game yawe gochi game mono Arsenal itikarete ni ebwate kati game isan ejibwate point 15 3 times 5 15 ese kubwa Jones etabweti igona mangana makongwe kana koja system ya Man City Man City ni itikarete jigo soli 7 Kende digo 7 ejuje sana Fulham, ejuje sana West Ham, Leeds, Everton, Chelsea, Brighton na Bedford. Igo Arsenal Man City siko bwaji game ya Jones ni yebwate ji point 21. 21 minus 15
21 minus 15 6 igo ni tanga ni ego jigo tanga chi 0.6 ekare era sikubwa chi team Jones na Arsenal iwe chi game Jones wana rayo yebiro so Arsenal iko na kibarua sana iko na kibarua kikubwa sana lazima ishinde kila mechi sasa kwanza hata ikishinda na Man City ishinde bado ushindi itakuwa wa Man City wacha tuombe kwamba lakini kuna game hapo Sara enene sana Arsenal vs Chelsea na Newcastle hizo za bado zimepaki game kubwa timu ya Arsenal totebe ijinde Wolves na Brighton na not Forest Chelsea squeeze atu hayo ndio ulisema jana lakini sana bado itakuwa Chelsea squeeze wanashindwa tu ne timu kiholela Manchester City wate ntindi West Ham akorenga noboro okorora kwane na Chelsea mbagaro lakini hiyo ni Sosa mimi napigia upape Man City ishinde kwa sababu wana bunduki wakijukua mtoto mjui tunaomba Mungu mpira udunda unaweza ukadundia Man City pia ipoteze mechi yote jana ulisema hivyo tena mpira ukadunda utaendelea kudunda mpira unaweza dunda udundie Man City pata imepoteza jana ulisema hivyo ikadunda ikawadundia bado mtakuwa mnadundiwa mpaka kwamba kutangulia sio kufika walisema so wacha tungoje tu kama tumetangulia hatujafika bado tunahitaji kuweka nguvu mikakati torole na chitimu ichatigire tobwe it has to be lazima tushinde biyo sana mwanjumuri ayunara agendereta ase Ensakia English Primary kyatwa chakira bwikara narenga matindi yake ekero litko liale ekero bone chingo ichu kwenda ujasa matukale bosi mbe mara sama manda tuzo machuchumbe jeno asima bya bone tomato tenga yole na boto tenga kikwaro jemo safara road show ya itaburi tkurigoro na boto tena abantu baigete bwana baigete ikongi kikwaro je ekero ko nyaro chumbe yao anene ka tuko ligereri igoro yamangana igoro ekerombo abantu timu ya Ndizi TV yetase county yali ya Nyamira itukorera to every county ya Kisii igobono na bo tutumira ujumbe yao bado batena ni gotuganeti ni gotwariganetie gosini gotuganyete andonsi asoberda semambi yabone gotutumira ujumbe totenge kikwa bogire asemambi yabone gwetira sinambira siskini yao 0792 192 834 ine namba yetase studio asemambi yabone nyuna litugura lero litugura lichiko wakiringo jaro ikase studio bakwanda mange igoro ya rero mukabwate ngimara kwande rero ngukwanira tole igoro yoburendi webinte bitogotumeka yani obobisi bo mondo privacy data and privacy and data protection data protection and privacy ngakyo abantu bagoswa sebino ni simu yao kwanyaro mondo kuligereria na engoligereria muri pamoja so we want to look about data protection and privacy. Mbo ena kyo monta abwate korengana ne katiba ne sheria yense ya Kenya. What happens kero monto atrespass ru ikirimbaka se ebinto byo monto. Iyo tutangalia ekere koraga ense ya mo nenusu chabono mambia. Lakini tumeza senda chombere se up to that time. I think we can see chobono na urate wakiri aje mapema amoja kenele mapema. Iyo njinara ko tebili utajipanga. Iyo no mwajimali. Sina wewe jana. Sema mimi hata mimi nijipanga. Sawa na mimi tutajipanga tu igoma jumuri na mangana toka kana imena isko ya Gusii litukuri gorondoro jumu waseri buburendi boime kitora kindeke nigo aruete kurege tinu just minus bali bago kunya se bakoya madini sijinsema awazi ya Kenya atabuna asaba ko yana kara sabe niga ojosiekwa mpaka bairu jeresisi nanda sa yualigereliwe ayuna romo wasiri boborendi boime kitora kindeke akwanete boige karotoro jena sense meria shakahora nebona sa niga mega niga atange tu koba protection area bono kero disturbed area kero bono meberenda ta kurusu walia oso yabi no tindo kore meberenda ta kwenda kiwase ensabelia chi family ya ndata korombi na korera ana gokumi na gokumeria abairi babo basani babo ngikyari kwirira basoe ase dini ya Bauru Mackenzie njuma tebano na rusiti riete rinde pasta na rusiti rinde hana alikuwa anachita pasta Bauru Mackenzie bono na rayo agenda ta sensa ya Sakahora bado wataendelea siku ya leo asensa meli ya Sakahora ekatoro jine mebere ngonya ya kinire ya kinire sensa meli abana bato geta sensa meli boy como wasiri bobo rende boy meli tukuregoro na igeta se amagajo ye senate
Ikaragete ensemeri ya Senate na yatebete buna bono bagenda takobeke miroberia bende kwene girobo sagani asensemeri ya not everything kwa erabole adabuna uikoyo masarende eita Kenya abanyanyimbo gose abasagani lakini agaika akora adabuna Kenya te gusarenda abanyanyimbo mba gusarenda iga abantu barasarende n'abasagani adana mba takobeke miroberia kwene kinarende ngokora barabusagani buri bande ta asensemeri ya not tribute ego muwasiri bobo cabinet prime cabinet secretary o inera musari mudabani enene kiranda se emaika karo kia gie bunge enene yekurawa bunge nene yekurawa na Moses Gutangro yore omonogeri we bunge kara barko muboli amaboli nende barko muboli goro ya economy ngagia sarigire kaichibano nende jajire yobosi bwajire na eresete agatenga ke serikali ndeta kobe kimiro nigajeta se bunge magiga yokorwa asensemeri ya Nyandaru igeratendeti ase amangana tawa sako no ari kurigirinde nitukurigoro boigo mwetana gora nyore bite binge kware ngero show mbia gwetire takera kinenda kekora tura maisabere na maisa tatu baka chusho bono nitukurigoro liberandia bete as headquarter yekiama gia Jubilee baki kairo murayo mokoro bwense ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta go sioka saria na go kanya libera lia lengo aburitangani nigo igati yeribera yaba bwatani ba kanini kega yoro mubunge as ihera ihara aigeta sensemeri barenge na Sabina Chege amona abande na Kenan Aden Kedan abacho ni kiama gia Jubilee anda aravu kion nerende agajana babwasi bwae lakini karuterana magena chimpundalia bakomurikyo yomana na umise tuga agatwa omotuga alinde lakini niyire to muraibwe nsaka chigocha chitiaga sinjeru tutwalia bakobio bandanyi budgeto badenda ntuko takatutwa my affairs chia prata party ikaba chikora liberali tindindia lengo no muraibwe nso mokoro na atebeterende na serikali tiwe sona ni na mangana kiam akwathina ya dispute na jiba inabato ikaransa hizo to kwane turigirnaki ona gatarinda korona mangana na araria make nani kabajitra bagajana kioni na rasigete ndebona ko nande musari mrabadi otebire muraibwense korangane umukonyi otebire yo kaberu muraibwense na atika kochegi tiga kochegi serikali asumuntu bwe Nyamira dana don't provoke the government korangane ngana kwandiri tukurigorona serikali ere korego tumeka agutaguturubani kiama gia Jubilee bwe korende ebasu rigichi oiranire na irane tekorwa sense ya Botswana no ale bono na igetere ndibona ali asigetikya jomo gete bot bono igire igobono rigiji no ali tutama ino bokiro chire gazi ikiano monto koboka imtwana mkazi mapema sana let's hope ngalende kairanire ochire na some goodies ochire na some lessons process ya Botswana monongo atebaga amangana yoburemi amangana yamagendero nari sana sense yo tigarete iga Kenya bachake koya korrimire so that tuskebusyo ego bono manchu murigeria ayuna alikwanya olikurwa soyo minto igoromete naenga mona active atwale ngali yatengo by the way watu wanapenda muziki pia wewe itabidi utajikaza mimi bado nilikuwa napenda muziki kutoka wapi watu wanapenda muziki halafu watu kupewa zawadi wananengua ndo ikai chimutu aliatenga makawe t-shirt makawe reflector watu wetu wa boda boda igo bono mubajali sana igo biyamana abantu muziki no muyenwe muziki ndio utatawala nechi program lendo kuna kuinyulia abantu it's just a matter of reminding them mirobuli yetu igetaseniki Ndizi TV buya sana ana bari mo banene beisukuru joboroso mbakolete emiroberio yabo yokurigirina kiamangana Jesus yochikoba akarabare ko kore miroberio yase usomoyego yase county ya Kisii ali Gusii stadium bagendrete bakorete bo litkrigoro onechi kusari jechi arenga se skuru yaba muraya Kisii yes
njerete ento kiarenge kia abana watoto bakora buya chese rimete unatumianga akili ngayosuka goji ngayosuka goji handa abana barengali abange na beji bas bwana una wasazi bako support abana senjira engia sana umetoke mweli ne thinking you think about abana more out thinking ngayosuka goji bosio ulifanyanga one more step egere grass kedi stand 7 najua tujesanga one more step ulicheza usaine ngaki ino ni mwakina wana Joshua amara makora tu one more step iko tulifanya yani mathematics one more step ndio yote gende karogori ya limit 7 iko wekire 7 kargo wekire 7 bono karodi ringa kiria 844 bono mwanye siri ya ringa one more step one other step ya my height okoro my body yo mamba baba the one more step to arwa ko boche body baby bank usko jibosialia but they didn't thinking sana I remember kara bana ba gaitu na ngosa limole ngende krakini squeeze elin traffic gorgo draft ene draft gorgo lie bangi biko ba 6 ya go 12 no 66 no mind kare ko be kwa bangi ngo kuneka so yo kuna I remember asante lishapikirito okinyi dismas na tote tinga tu ikakonate tumurigie bateka tuigete konatari tuatemete kumurigi gwetere simi na tumete bakana ene namba gatega kimo mugoiko evalini osero saron tita na job mangi ni mbakuani sana koranga konate no so dismas na vera okinyi tulisimama pale tuate netale karo twala kwanda chinsema cha kebiriko igwa mashabiki tu kwa dismas yotu dismas okinyi dismas tu kana muliki alikuwa idara ya KBS amagana sports tumena gina kwa dana kirende sawa fellow scribes dismas okinyi asante igwa to wakangambia mono kirage tumete seto tokoranda yebiro to bara check because mete sali biro biko mnyoke kyanje dagene onse babende yanera all right iyo mwanchu muligereria tutumire ujumbe ya gobona mambia totebi ngaki otobwatete aliogi na kiririchi bichana kichire ngubwana litskoligia kero kende igoro ntwarorane maseye mo totebi how was the experience anto baki jauri alino twaratinete kabisa erenya alinyansiongo nyansiongo alibora ubono Ndiko kichauri nyansiongo bado watu wako na mashamba hizo sites watu mali sana kijauri mete linkaren ya Gusii watu wamejenga nyumba kubwa weta alibanto mbare ngo bona ali kuna mtu atakwambia na aline sopo kijauri umanyete no sopo manyakiro wito kur diaspora lakini sopo nero original alia bange bajeto alinkaren unajua kuna mtu atakwambia kila mtu akupale hapa nguru mugirango mumachoge nini munda ko teina kara ninka ubona aliba ndeba chitoro ubona kwate sokoro ya asigete all right biamana sana mwanchu muligeria aye biraro ngwambori bantu baje kotana na tigisa ya pasta Mackenzie lakini ne na tote tokora borani sara gati ya Mackenzie na bakristo bagachiro mbara byoko maji ngoko maji Joshua nande byo yako maji timete so jengi birengera ngoko maji nche Mackenzie Mackenzie Joshua rade ana bafuasi nche Mackenzie asenge ncho kikwa igure kanisa abantu bangotomete kanisa igo yache tutulie so ntuna abantu viumbe dhaivu tuamenyo kirugo chia sumonto nyasaye tugenetenge kanisa no monto akira maguta umwako maguto nyasaye ogochigo totebi na kitogo tuleka wana kero nendo kwenda against kwa ngaina bafuasi unajua sisi we believe nebwate vision kanisa nebwate mission nebwate kirenga ya chakira so ntu tumanyetenga wacha tuende mbele za Mungu tutagerringana kurwaso mwako maguta kiriago teba oyuga hatumire na nyasaye usigaro umwako mafuto nyasaye tutai nabo tukwigina to some extent Mackenzie na bwata mamocha manene lakini ekero kurigiriri dibake ukinuku sediments ya Mackenzie matuka mangaro de amondo kabasta ndoke Mr Mackenzie yani ite Mr Mackenzie ngono pastor enge ose Mr Mackenzie ali prefer aitwe Mr aseki
but monto nyasaye tumaite no pastor lakini yarota irenga monga taite iyo njendo ke mister igokora na bwate bobisigete ata ali kwebisa mega yeriete which is wrong na bantu lende buna tole vulnerable bantu tukanetie lakini mo tena vulnerable monto ngakiara oni obore mo 10 million monto infana bale mtumishi wa Mungu amekwambia na yeye anakuanga na vision abantu batanga nilisikia sauti ya Mungu ikisema ya nchipanga na nje tino kama majimondo ndomono lakini na met bado keratoka maji Mackenzie abantu badegende keto kirojena shakaorauka lakini bado si shakaora ngire mpaka Gusii watu wanaingia katika batov abantu mbaro imani LGBTQ ntu akwana watu wameingia katika imani batov none ntu tore ringo to maana kitu katika imani batov eto tukara kama jina bono ena Mackenzie everyone is the wrong modo dana gina kujikansa ya nembuye ngo dene kansa ya mbuye everybody is on the wrong bono dini kama Mackenzie week Mackenzie na bafuasi na inde tuma na kimagole tena pastor Evans was just fine liberated na roto bosa mi bwawia na ni jana usiku alikuwa na pastor na yeye alitoa maoni yake akatukaida ndaza emeteke na ki squeezy kino mondo ko somale buku turiko mayango some buku kwa second iga some buku bune story buku kwa kore kiagara mondora bago cha serie tadio Yesu asenjera yo bolimo lakini akiko manyo mondo bolimo utawajua tu ngakiyoko bamaya abantu bakwete 90 shakaora ngakibaro batamanyite bakago I think alina sa atindi sana alina se okorora ata wale taro kali bintu buna atagete because ya sale karoko yaligereria n'abantu bako ya describe asale muntu togocha koruali nande nachitokonyoranga abantu bae boko they were manning that area so that ikarumu soire mali hakuna kutoka. So some of the utterances in Kenya but rende aja watu gira bantu ba maiso tutabe ati maiso dune meisha handike kaera bona timetinga kia kaera kwendo buroti bigoro osoe kaera gokoba I don't think abantu abana abako babare abataba kuresha kaora kerongo ko boli sara ayino mu Kristo imani yao ayoro janda ba kuresha kaora igoro bagoji korengana dunduru jaji mondo lende batirende ayoro jini goro bagoji bana babwate tebani bobolimo because Mackenzie igoro nero mede abona najua nimejaribu kuangalia kitu Mackenzie ya ngwa ya ngo kwanole na najua nani alifijua hiyo kitu ngo vijue tendo kenna akuna mtu alikuwa anajua mugambita maito nde igobone yare ko bana tari oyo mondo vijue baada tu ndo maito shakara na bado watu wangeenda bado watu wanaokolewa ntebi ubone mboli ebole 800 hectares 800 hectares mete umojobo songo mogime gorwa mpaka 800 hectares a lot of nani bona yobona ntebi wede bintu bire bana biko ba ko majidore sakana ngai arenge mumuro mwabo mumuta shaka ora mumuro mama Mackenzie adebede bana mumuro minto no bore miara okora and na mai to mumuro mwabo akwa involved in any manner anyway wacha tuzidi kuombeana na hata wao walikuwa wanaomba na abantu bono baigo kama isonga kuna dini zingine okwebeka okubwat so much okwegena gete gogosiria I don't know sigornero gosete kobo but I think ronero botame na wadana go nebo gosete kobo asaba begin nia baiga they were just believing what they were being told hono I don't know nakiba bara beti batirende nikitandawili freedom of worship neroro freedom of worship osa bense ri parents yo motena bako twara fuasi na bako likikanisa aza freedom neroro munu watu wameanza kuchikamba mbuya bono lende na oraro na kinga kyoko manya kadi za ete ndo mbeto kujidwari gereria esi mama yao nerere twasinyo
Tuasinyo kabisa kiagera internet bikongu sana. Nimechumulile. Obaisa kuontiga. Tindi kwenda raisi wabno warenkera tingo korigire tura magazeti. Kwanza atokwana na rara senze mya magazeti. By the way. Atokwana na rara senze mya magazeti. Kama ni mili imepatikana Shakahola ndio iko kwa magazeti. Kama ni wafuasi wa Jubilee wanasosana iko kwa magazeti. Kama ni counties kulaumiwa utumizi mbaya wa pesa Nikashao guru potswaro ika Kenya hiyo itakuwa kwa magazeti. Kindiki Kiture Kindiki nanga kya kwande parliament iko kwa magazeti. Sasa neli tikatura tebana ki no na abanjwa waito to kwanda. Na kitu ngakitoko ba moje na ngakitoko kiana igwede na egaro basta jitana ngosite na makori na gajite karza ya Mackenzie. Kargo mateta linje. Kama deno ino mondo monga na para nyama muro mino kama ya monga ba mere to mere oyo nde anime tazani. Angana makongpa. Yasan. Atona sema ya jacket turigiranda kinde kabe maiso diga konga inwa. Na eso me buku yao omanye ninkierengede kitore ba batato igone kanisa de ne mo sanga no monene na mokumena gokugenda sense ese ogwana chena yesa ndende ndoro china pastor Ezekiel Padual na chagi tukulingoli Kote bekana bale na mbabwate bwa matekete boke na pastor Mackenzie bana yeto kutigere ane dogo tigera rende disia ya korobo tukiwa ye manyeni kekero dena gari jiga usuri mitanda ona no ne TV jiri onda ba bugate kurwalia goja bono rende yeto tigera go nto so imono ujabo ese bono detectives bakora mangana abo to enda sema ya check yes all right tumanchumuligeria Mwara tumire chujumbe ndo chenga Honorable Julius Umosomba kurajinsa macha Makara Settlement Scheme Nyamira County aoteba noali mekabisa Justus Abaha aoteba good morning Mnyakarogo itokena Dimirieri Gisemba aoteba Sarah Brighton Joshua good morning Ndizi looked good on the road show spread the Ndizi laugh in Kisii County I missed you at Kijauri yesterday nini nilifanyika tulisimama tena sana pale Kijauri no tuate nitali okoranga no amise tio kakura chinsemo cha mara nikigugi miruka ikonge ekerenyo chinsemo chepilat no na tubuate tikoche kucha but he missed that Kijauri but ilikuwa sawa sana Kennedy Gisemba watabira gendera kurandi ubwancha ni buli tukolera se county ya Kisii pia sana yine mnakero ito I feel ngana no wezi enda weza zabe ulianda nyami Vansi Keria watabwakire Sarah na Brighton from Rongai watching live despite the fact rikubali tindi kombwata tinkomo cheme yomorobilio ngana tuarali kubaya ntako twakoganire kugwena kwa bwangu makubaro na rororo sana wish you quick recovery chi ndimo chitangawizi onywa machali kabisa gonna wish the following blessed day my mom Eunice Kemto kurwa alia Irondise ito my brother Stephen Moses Charles Rioba Milka Rioba Silorian Ann Feifei Deborah Alvin Mamake Sheila Malaika wichiredia menya basweti Sheila Kerubo DJ Calvo Vix asante Nemia Giseba Nevian Gisebe Adasa Mura umwana Yogurt Ntuga Cyrus Ondie Kimweresa Eunice yule moja Dismas Okinye Freddy Tumbo na mashabiki wote feel loved from this side sisi kama wana Chelsea tumezoea kwanza mbinguni hakuna soka unajua Fancy Keri ni mtu wa Chelsea sasa wamezoea kupiwa asante kwa kukubali anasema mbinguni hakuna soka mbinguni hata hivyo hakuna soka bwana kuna kwera lakini ndio soka mopira mine sawa bwana mopira mine tinga lakini Chelsea rede wamezoea asante wa Fancy Kiri kwa kukubali Dolphin Mora whatever Sarah Brighton and Joshua good morning may the Lord bless your day with peace of mind and a happy heart have a blessed day and amen once Ensakia until the end biamono sana Edwin Machabe korwa Eskimu Borabu Nyamira County Chebing'ombe niko ndani ya show pia hawa waingie ndani Onserio Begi Helen Nyaboko ndiye Kimosima Super Susan Mirambo Gertrude Sabure
otuko tuke Joshua Songo engo ya ng'ombe no mugaka kirecha Edino Mwenga korwa Nyamanagunyagu kubugisange present watching live Sarah and Brighton biamono sana oyakorabe county ya Kajiado korwa no ari Gusii David Mugaka agoteba good morning baba dogo Nairobi pamoja Labanonami all the way korwa diaspora agotebe mambingi ya minto Charles Lwanga ugato na kororira agotebanga no ari imekwa timu kubwa mpaka mwisho Depression serio korwa chinsemo cha Nyansalebuli nebundi yechimena well represented Biasana mwanje muri karona chiko arachomire na aratigere ya Dismas ngogendera tuli usirapoko yegenda Biasana ngonye gendera nindi lakini ndarana Jona moseti kurubongo ontanya ali bali masaba no tuli meyumuroberio ekarabali no murugyo ya Diana Sarange then I wish akimungepita ekona ya Ramasha then atungepita ekona ya Ramasha angefurahia sana zaidi Ambrangu etamoro chari Yesu itadoralia mete na bantu bari bagotoka ali hoteli ya Buga tibe kuna watu wanatuangalia hoteli ya Buga Hi Ndizi TV kama kawa arugo Kirisio monene bwanjire twabukire buyakuru aigaraganga rero lituko lya kabere ase roadshow lya Ndizi TV twegenete mbache bogusero asengenjo nero umubaga obogere nabaga neria mayafonsi ase okweroberia na kumerana nabarali buna Brighton Makoli Steven Ndemo Vincent Onyanja John Kebadi Joshua Uta Dibon Asanya na Mokeira of Gusii Urban Blaze ibono betonda Mokeira hashtag Kebemberi and Fighters Mokoz Joseph Evarinio Sero Frida Kerubo na bande buna Arogo Chris kurwa bogusero raganga biamono Chris adende na asemerati kabisa na nkoenda torgo jasense meya bogusero jana mlipita kwa kweli ama mlienda tulifika tu Nyakoe tena tukarudi Nyakoe tali Nyakoe ward by the way atukupita Bogisero asengenjo ntwale gweta se county ya Kisii but ndo ikatwale gweta chinse mogete tumaye gwika Nyamira so ntwachagirite twatage tukanda Nyakoe tusaye uchimarani liyoka tumaye kobochoka uchimati miruka but ndo tukanyanga barabara haikuwa nzuri sana chinse mechu na kitwikirete Nyakoe and tukaira na gochia Asubia sana. Gondo batea stoko na goji. Good morning. In charge Ruango gato. The anuari me yumoroberi. Benedict Umbati bwakire buya bana ba Minton Ndizi TV ni kiboko yetu. Asa omoroberi Ensakia ni kiboko yetu. Na ni mambo yote. Tunawafuria kofia. Ini moko ya nekino moroberi ochire kabisa. Keria style koro jinsa baja basi nyaboterere. Amolio kana emambiengia asema mumwa omeri yarangi. Umugako ye Ibrahim na bana Clinton Alphan Eugene Brighton. Bazo ime yumoroberi. Sabron Sora kosa odena kurwa yora sauti mugrango Ensakia nonji Julius Dibora Uma ajare dikaga kabega oyugi Dolphin ya buto akwathina baso imeyo moroberio asimambia bone edwin machabe nkwanye soma sense meli lakini ando tomire gwetera sena fan page buku yana tena bwa kirebia Eric Borura Junior odena kurwa nyali ya Job Finest Nicorog Edwin Matagaro Brown onjali nyali ya Joduni in live Tomo so mikurwa bomabaju nyaiwa no ale ime yumoroberio ase bono mambia zemesinera abuka nyakonye rigereria adana bwakire buya tutatu mosombi mura mama Agnes Mokera Elizabeth Gesare Ramek nyalibo na Unita adana baso ime yumoroberio ase mambia bola Sylvia Brown uko ndani ya show adana Ndizi TV ni kiboko yako asa omoroberi Ensakia bono mambia adana bana batataba inu tui kabisa akobona Sarah Brighton na Joshua inu emokorwa samo ya kiromonda korwa sensemo yae no bongaini borito ibarene na borobwo bor Joshua ibarene no obwae no bwane na Sarah to ko compile ya babono mudrubu ndali asante yagoteba morning team Ensakia Emambingia asante Nyasa twanchiri twaroreri tukuligia I watched the road show online it was amazing waiting to see you to see ya Kisii though sijui ka Sarah alisimama Nyangongo koroko ule Nyangongo it's our very own Sophie Kemi Motangi no mwana Joy atukuweza kupita Nyangongo tutukoro chinsemo cha Kimera Jogo tukaso igalioka ayo nabona nyorero
Brighton bagwetera lakini ndende tokora mini mejinde yokora mashabiki mbande wajete bande mande atina mashabiki ali tutumanye sugu na babo Kisii rogo na babo tokora na mejinde yokora to babega yitisati berisa toiga na banyol mwezoze na tutaikoro oja torena doja kwa kwani yobono kinda otige maigare na ogoro na mashabiki to kyojo na yitisati yo asenjira yawe usena na boigo asante sana Sophie Kemi Motangi Chris Arogo Nyasimi Maserina Bosibori go gembo lishabikiria Bosibori no ali Samson Rosso no ara alia bana boda ali gembo stage yabo etuoko kwa ndobo li etuoka ali stage igoro alia aina mashabiki taseni Ndizi TV mwenzi pia mashabiki yetu bali tutaraikero sebali to ikerira senchire yemo tunashukuru tigato tuale common understanding it is you and us namaen ntoko ba intito kanye moyo onye ntuyo lazima we have to coexist na mashabiki yetu go tunawavulia kofia sana ninde no kuegena oyo minto atapatana na nyinyi kwa kivumbi sana Medero to mashabiki na yari to Eric Barasa mwana junior to apata hivyo to apata randra batura Ferista Nyanchama no mwana Leighton no mwabo kirabona mwasiri memorable amashabiki don't be timu chini ya maji team following team diaspora bakora wana Kennedy Gisemba nere ngo mutomera tore t-shirt yo maede nere ngo tunyi beke ndege tumutomere t-shirt na ina wana diaspora ika na ukitorre babegete t-shirt ya Kisii babegete copy mukiwakilisha kutoka eneo la diaspora ngobe katore meli ejo sendege chomo kenya tendero bot chika bugisemba ngorore go begete copy ya Ndizi goto bentua shirike pamoja aga chirino nyen David na David Kimoli nere ngwe wale unataka mbarole banyipe wajibike kabisa ozeda kikwale ngarelia no that is it I think you are one no maitenere kurwa sese meri yabo basi yo engineer igoto te bana lene kitore etabo mashabiki yetu bune muroberi bwensaki mede kila mtu anachipia mtapita nyacheki no wata mashabiki ali abo sugubo PG ali mochokoro mayuja mashabiki aibono soka kabisa ningo volleyball mokyoka boko nini kyamba ndo chikorana weka mole yo besha nyango salia uligyo montokoro ko Henry match rana kidoko babe istari serious kana tuone vile tutawe rana kitoko beka mashabiki you're right I vote ni ngochokoro ibere ne ya Joshua Sisi what is it? Yes, 3 out of 3. Zita. Zita. Ngoro to na to ko mu anju mode ini mambinge nya satu anjiri ko ba ime yumuro beru wensake. Rani to mengoro ya se bali meta mashabiki tira bakonyo na asiria ba mu abo ba iri ba asire to mengoro ito to atana akitenya saba bolemu buna injini ngasire di ne kasi ni ana alia ko ngesima alia matunwa gekone omosa na sidu mo bwa igoro mambia kinkara ngara sumuro beru wensake ngarigori eliesimi ngarigwakero moi wakarigwakera na onde setia ngarigonyebutora ngamurikana text aragondikana ya bante bitumare nyagosire twanyete kumuroka kamusori yagondikana na kamusori orarire akiakorara renda mangana makongu sana antu bakara kuraria nkali rende igo naraire tungo tumengora ko mumosa family ndu nkali tore mumosa family tokamakoma bwage sumwa mede mbiri important bina inukomanya bina inu abana bajuzi ikomanya nyomba yantu mete bona intu tole montita mogendi family alafu tukaba munyanja at large Munyanja atirani ndu no mojogi Kisumu meta abantu bari kunyomera nabo abera yo baba timete Joshua ero sina maite nyomba yabo rasmebe to para se memo te bokoto kwirana atorigereria mangana Joshua ndi mwamchira to enda sense mirimo te mokomo sinini tukirodi ngo minyoga sia sense mema gaseti kiara nje bono igondegera di road show bono ene egagiri kwa te bina kwa engagie to ya maiga umete
ete kwa kanile gari kero mwane meteja akamnyogera ndiwe zikumnyogera siku isi asabana andiko atewe na mambi kwa Nairobi even to now ngorole gusuka kumnyogere lakini ndima kwa atewe mambi kwa Nairobi ose Kisii iyo watu bakarudi sabu na bana kurwa ogembo ne tintemba ogembo mkwando ribo soko tori korara orara korara maka nebi goro na go ribo goro to ore gadina you visualizing everywhere kiyo koreka gari mamoyo toka na nene nini ndivya kabisa orari atia nini I know you are looking now like moiko ogembo bono ndoje nanga kinde gari goro na pena sasa mimi ndiye studio kwa na tole pena sasa mimi magazeti ene on this TV bwana soma usi ema piegi Joshua gasine yao bwana kana Ndizi TV obwansu bw'omugusi TV obwansu bw'omugusi nigotorenkera n'ababwatani baito bw'obwonchoria ase roadshow y'omwaka amarita nkoro kumori no mariba koru Safaricom tuabwateranire na Ndizi TV abutobwate roadshow cha Kamambia Jumatano era Alhamisi ese county ya Kisii County na Nyamira County intumu na Safaricom tobwate chi product ao tuabareteire tobwate tunukiwa Ndobwate lipa mdogo eyoko yesimi wakana ngora ibo ntobwate chiruta chia internet mwensi mwariganirigwe bwate chitariki 25 cy'umutinyoyo imeye county ya Nyamira ne chitariki 22 imeye county ya Kisii Kuharigiriye obubwenia asumuchandu buburwire obere kugukwiranirira bono Ever Health Multidynamic Hub ni company y'ububwenia kurwa sense ya buindi yikurwa mariogo yimete asamarwira mange amarioga yo niga kubwenia amarwire buna oburwire bw'sukari arthritis ulcers asthma amarwire ya komentava gakachinguru cyubusacha ayugusibya bangina enchera y'urwiburo ayakubwenia uburwiri bwa sickle cell anemia ayugutanka uburwiri bwa kansa boigo uburwiri bwa prostate asabagaka biantu bwata mariogo y'abantu batari konyore toro bagwate shide koroku insomnia tubwata mariogo ayako bakonya tubwata mariogo yekifafa abana bari bagwitera mache borere baitanirie myaka iri babonete go tera mache borere tubwata mariogo ayo na mariogo nde amariogo ayo igabwata monchoria manene kubwaria butambe ugutumika ekiagira niga kubwenia oburwire butari kuiranirira yani togoteba segesongo igare anti-periodic emineti ekere kwa rwarigu oburwire bonde bwes na mariogo ayaito burwire obumburi koirana boigo ekerugwa ikire asinya gitari yabo nigo bagokorera scanning omubiri umugima ibyo kworokia asuburwire bure tubwato munyagitari gabo gokorera omuntu scan y'omubiri umugima alafu ekeregwa apimiru twakoye advice na toragokonye mbabwa torosagia ase uranyura mariogo ayo imiyumu cyukisi ase benki ya family benkiere rirongoria kabere room number 07A gosoba keresime ase namba enoti isano na ibere kianda isano na ibere isano na isetu marakabere isano na imo marakabere kianda ibere Ever Health Multidynamic Hub Maya kichi basanguru kuchira marieta mange sana ekeboko orwenyi yudo amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo wono chintunda chinyinge make use obwojo mutakeire skuru chegwiru abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware chiri buga ikomi kila rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa igoko genda sesimi yao yako genda say baby business number 8880
90 igori yoka wako na bagadani okubeka emya yemo yoka unokubeka chintunda chinyinge chance yawo yobugwi igeri iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use egosorieye yokwebwere nenko nigo yanchireni kiombe ya PCLB ne namba ya 002660 egosorieye ni yabantu bari myaka 13 gucha igoro. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mweborono manju muri Ndizi TV na katwera ni kurwa sensemerio motimoko tota kwenda seyemo seyemo ikasama kasitiri tukorare kyagaranje ni gonda ne bisonsogoro kosokande ndiye sara gendere Kajyo kondigare Tendo nazo manyezemezi tomsapoka kwa kwasomere yabona Isaboke Thomas from Dagoret South well represented. Let me wish all my family members in Sengera Machoke Church happy Thursday morning tukuba moja hadi mwisho Ensakia team. Good morning abigete ebirikeri ngore chae kwende kiune waere yule mmoja yule mmoja hello good morning niko ndani Maraika G-radio Maraika Bwichi radio amenya basweti niko ndani kabisa show pamoja Fancy Kerry Makindu getuma ulisoma no korwa Kisumu nimbaroche buya ebuku nigo egoteba buna abantu bane basirire asengenjo yokoborwa obongaini nejisemi Makindu okarwateba boigo Sibapi Tasniknara niko ndani ya Ensakia show kutoka Gusii kegochi pamoja na Dickson Omali Nelia Joyce Gladys Kinara na Muranga Omali Zairon Ani out there na good morning emoji wanjani abunga tia wale batumire uchumbe yabo out there na wako ndani kama kawaida. Asante sana yuna mashabiki yetu baigo sa Henry Ayora from Brighton University agotebanga akuganiria pastor Ngoyo okay akuganiria pastor Gilbert Onyango Christopher Wanyamage na Daniel Bosire, Boigo Samuel Onyego, William Mekenya, John Obiri, Mama Stengo, Daphne Wakioga na walimu wote wa Jileo pia na watu wa Bugita wote. Mbiyamana sana sa Henry Ayora. Brighton, it is good kumanye nyombo montaruete so that we keep our custom of marriage. Next time we shall mention it. Uya mekubaliana kumanye nyomba Chris Arugo. Asante sana Chris. Kumanye montaru di nyomba kete mbali kunyomana. Amendona na chukasi nyomba jiri Nairobi chiaja. Mete squeezy. Debwe kainiri karenga kieli ya kare. Umetenga kiri ya karabando chikasi nini lakini siku hizi onyomune kasi ni yao zenyome kasi ni yane mwaru ndari kujiwa babuya Joshua Maide alisina mention no much buo nyanja no turuete mbura no bado yo muri kunyomana ntuli kunyo bona igo enyomba nduete nyomba yo bado igo nende muri kunyomana bado igo bona abo maskani go ikadu mukabisa Joshua na tebe yaba bakarukorwa lakini oyote nene tuturarigiria magana twenda sasa mya magaseti sari biro bikomyoka una botambe ngo tware gaseti ya The Standard na inche gazeti ya Daily Nation ase gaseti ya The Standard ingana riri uborito na manga iro borito lakini korende riri rubogarake ndirina ingaki omorayi mukoro bwense ya Kenya Uhuru Kenyatta nyarede kago konya libera litindi ya tugoro ase amagaja manene ajubiri alliance semo ya kireshwa litko ligoro former president nigo bono yamwirete kwenda mbakalia magaya abanyanyimbo kuruta chibu kurutira abantu bali ko bali ngase semeria amarioki yo kurusya mariga ekaira mbaga seberekane karoke garogati ya kanini kega oyore mobungo machore ojase semeria East Africa amo noyo kabeire omobunge Jeremia Kioni ibono bakurwanira agatibo abo Secretary General ye kiamekyo kaulibera litindi lyalengo omurai bwense nigo bono abolirie
bari batete turubani gose gotoro ne kiame kutwara maskani ne bari berera ndiroro ase kiama ya Jubilee otebere muna Oinuru Kenyatta tebete na yaya ntubwata amachiko namaragwa tokobekeri gosonsora na gukore mechandeli ase kiama geito ayuniga ya kwanta buri tukorore karegede ase meyo ya party headquarters ase meri ya Nairobi sara yukagendrete entwaro china jibasu abantu bali bamenyetange na kireshwa aliase edikote liere mba sogete bagatena yaya ebono yikira jinga kimoko nganyige ntekurwa ekiagara musoso mwatwara sama tukamange obeiri ko gotorete disturbance usigo goturubaniga iga nabona igora mario kiraro tetwe akaenda amagena nyumba chao mesogete abantu batungeso bagatena sasa ni wakati mwamishe makao gaiga kuruga kogen ena kanini kega nawo chinate tena magachali tarika setted umetengo igari abagasete na edikotera yebyama ekero dende biku maikana kuetera se political party ekiombikirigete ne political parties konende ntwaro jayo ekatutikante nayo nigo bono na bono abana nandi nigo yajogirore kana bana bange nigo bagakwete asensemeri ya Mackenzie chimbera ja Mackenzie alia nsema ya Shakahora ile county eli ya Kirifi raboko somana children poor band of Khalid orore Mackenzie abona bamuna baligere kabisa muri kire kabisa na bokorana n'umuntu uri innocent lakini ndo machikorana ya style yale tari muntu uri innocent ayundo jina ra muri kire abwe karobono meters by 7 days will prove green imports yani inomo wasiri bubodemi midira mitikali ntuli karagote irende na miras ba chamo babwatera ne barore na grinde ba okeno ne rigoli idia liechibando na kibago kora meroberi yoko import osiyo kuruchibando asichinse chesiko oye nere okwanete boigo investors nigo bono ba Dambri Kenya dollars pounds investors yokora rede kubatka ne dogo sika nigo dollar na barabuni go bakabwato bokongu boko cha kemeremo ense ya Kenya usebonjeri the fate of 1.3 billion worth of project angas Mount Kenya yani chiprotonje chagete cha maja sensemo ya Mount Kenya na jonjira manyakana kiusuka ojosio oyino wasiri ibwa maje na mangana irrigation oyo gurugo swate alsi waume enena kwanede amangana yo asinjira yaben asinsema jirije jigoso jijiga data sensemo ya Mombasa go se mangana drama ni gobona big boys and girls in school games ngaki big boys na big girls bakara asichikosori ejo anachikosori ja drama senseme ayu ngati yali irobolita sepeje tangani yasete ya testando pia mono sana manchumuligeria digana inchenko ira segezeti ya Daily Nation torana aria ya airobulito mono aseli tukulele chike 25 you slept on the job MPs tell trial aba bunge ngoba tebetie aba sabana nebe serikali the top officials rubatini tamangana security asense ya Kenya igomwararire tegasi ya ino aba batatonga mana Mohamed Amin oyore director of criminal investigation was DCI Major General Philip Kameru oyore director general national intelligence services na Jafet Kome oyore inspector general of police na bate biwenga bararire emirimo yabo iyo kairira aba Kenya bangi bagendete osibasiria magima as operation agendrete asensema ya Shakahola village county ya Kilifi ekarwani mebere ya rusi wa semeyo egendrete gukina it is now 98 bodies maiga yetano netatu gutuka na nderi tuko liegoro kolengane nkwana menge yabo yalinge yabana ya emenge yabo yalinge yabana na ende this is happening even the search negendrete na ndikulianga mebere menge nigendrete ko bona bagwata bana meberengo ikere miemo andoroche ikire 98 igolero ntura manyanga niringira chituke nyoro litkuligora bali kimbanya tko bako bad access yensemeyo bali kina abigire libo bwene bwa mwanya bantu tosa activists mba bet bagutangwa mbanya kwa bawikira nororo iga na rairo bulita CPJU entangani ya Daily Nation kulenda sobo ikira noko yasoma CPJ 10 ne page 11 wege nkwana yomo waziri bobolendi waime kitura kindiki nigagotebanga Mackenzie Paul nigale kubwatu ikigwase kigambero
ubwatu rwange mara gatatu kuri ndakwigurirwa se bonus ni shilingi kiri bu 10 na ndi kibasa kirenze yecho aho tabange kore kyo moelio aiga sa bwatu ketwe ne shilingi kiri bu 10 na abantu abange nari basiriya magima mayiga yaye kubwatu kwa ne bond ya 10,000 Wano karangana kitura kindiki au taonya ndria siekerwa aseseri arabera ime kanga bono binte bimbia ikiranita senchiri ngabune iyo lakini wena keria bakenya nga nache kwena kianga basalia terrorists mbali uchugotumeka religion asogwe kiranio bobo iga nigo bagucha kwenda asechera mbali kubwato kwa nonyangake yona ere nkwana ya kitura kindiki akara kwena keria bakenya buno mwaziri bobulindi bwaime ngane ndeiro bulito asepeji akana ne peji agatano tuguchikuligira neli umuraibu enso mukoro uhuru na nyatko bakago join yake mina no gosesegi ya negative asechi bisi kinene chia ekia magia Jubilee asensema ya kilelesho muno mintabe kakora se gazeti ya The Standard abwase ababwatani ba ekia mekyo abubarenga asekia meko sebara asekia mekyo lakini bara sensemende oyonkani nikega na baba Sabina Chege na abande na bali bara asekia mekyo bara opposition muna yaba Jeremiah Kioni na abanda bange kero bakurwanira supremacy usembara biba bwate chingurwa sekia mekyo amange ntwanyora se gazeti ya The Standard na baige gazeti ya Daily Nation nero ni bwata manga se page ya 4 ni page ya 5 boige page ya 3 karuto chikuri page ya 3 ne mulegeretenga why black women should be screened for breast cancer alia ngikera agera basubati abamwamu usaba bakurora wongoro Africa barage eragere bachikolingoliwa na kuba screened usimba watu mchando cancer yorobere mapema iko yarolekanire risk ni kare asaba subati abamwamu kulende ayonto yasoma se page ya 3 asenjira yobo ikirano baba while you were away Azimio plans city rally to welcome Raila is not here tai. All right. Azimio mbabu watu murubulio bokorangiria city rally asumocho Nairobi como welcome baba nonye babuate chiplan usabuate merubulio yogo chakwenda se okurubekana chitari kibere barali mutinyo gatano tigaturaganya torore na inki kego chia kubwatia ayukagendera tu mwanchumuriano yo minto Brighton ase egari nere gaiga gose container ya igetuwa senyegitari ya Malindi sub county hospital itukuri igoro container yo nigebwate refrigerator yani enkendu fridge eligo kendia eyo era chikokonya eyana netone kyombekia International Committee of the Red Cross eyo era chikokonya kubeke mibire yagendrete kurusigwa senseme ya Shakahola okorage kubekwa chibags yairwase nande bateneribo bachenu bate bangachi mocha lichinyinge bono checho ira sensemeyo yokorore gali yebwate fridge menechiko konya koraini ko kuhifadhi hii meli asege kagete ayona maya ase county ya Malindi okorera bo igontoro chenga chi county nchirororo and chenyorira sakon over 65 billion chibesa gete dues batara chikale kwa statutory dues ekero bono developed units have failed to remit employees monthly deductions with the 10 counties accounting for the lion's share iko chika obutukanu bwechibesa gete 65 billion ase county yange ikomi nchibwate obutukanu nobukorekanu geta yutra yasome and to yaigwebya ase page 23 ase gazeti ya Daily Nation nara yo airobolito kurwa ase page ya mutu bia sana karungwira na sikasite The Standard page ya 3 karto komyoka monake neri murekeze igoro ya Mackenzie igoro abamebere ya bana batano batatu njato geta senseme yo ekero adults osabanta banne bakarego kana na mbako me betray osemba okwana maminja ya Mackenzie bali abanene bara sensemeri na kumiri oswadira goroguna nyaboke aboke nyaboke yogarogoroguna anza meri dalinde gaiga abantu babwa na yane nakina kirera naro tatogorogoroguna nyaboke akoroguna Margaret nyaboke mugusiyito na konyo korwa abugati abali bakonywa akairwa sinyagitari ya Malindi kurende ekarabwena akairwa sensemeri ya Malindi Premier School asawa de abuna incheti ngomochia
na ndi tingo Petro Mackenzie kiagera ereni igare onyo monto nyasaye yanso memon be kenyamore rake because he was a man of God who was filled with the Holy Spirit. Wow. I was introduced to Mackenzie by a close because you know Gusii, a close friend, and I came to know him as a man of God. Ni gona relocated go Sakahora umwaka oeta mutinyi 12. Aho de abonere tago Petro ta kumusaliti asenge Mackenzie no mwaka magutonya sa oichira no muikomochen igonjera mte yora chenchi banta. But that's why there is a seed, a very powerful seed that Mackenzie planted to his followers. That's why abange, they don't want to leave the religion or say dini yo enkongo kabisa. No, you know Gusii akonyiro korwa sama kweli because she was to die. Awezi kumusaliti. Ta kumusaliti. Atabaki. Ntoro jomo wasiri oreba and social protection musubati Florence Bore na ringa sense mili grate na bana bali ba rescue dia sense mili ange kuminomo ni ba gote aba igoro yali ba itirite sense mili meto mwana na ba ukwane kene kubwa bungine buno bono nyabokere rinde tiganya gote na Mackenzie lakini mwana na ba gote yeke na ba gote ngi kialinge na ba gote ngi abantu bali goito nando botukiboko robina abantu bali abange babo babane bagweta senjara lakini abandi batana mbare ngakibatukorga muntu mbabwa cinko magete kuna abantu bari gosunyundu bari kongentwa usibari komiwa ubari komiwa usabandi bari gwakwa nege tukutekete abo igo botukiboko ari gukwana serikali gobono yatangaze shakahora curfew osugota soka isika sense meli boigo sense meli bantu bono mbari goso no public people ba so sense meli asakahora boigo kartu tukoro dia na yu Mackenzie ni otogo so ase bechi yakane economilas traders bono ba iro matukata nabere eligo approve to prove importation for maize no machere oyu no mwasiri boborendi bwaime no mwasiri bomangana ya yoboremi oyumithikari nturi karagari gukwana igo boigo kanoje mwasiri boboreri bwaime kithura kindiki ni gobona nyarega kurugo chika buna crackdown ekorwa sinse majiri cha minor asebase kwa ebintu bikoywa mwentendo arara bantu bakara kubwatu namabwago bono atebiro nene serikali go yatebiro na atali save asiekwe go ike serikali yariri na nderezi manye kurwewa ankwa bolendo murai bwense murai bo mabwasi mioro moja atayo na soka kurwense ya Kenya bo kiriruga ke igara senseri ya US ekero posun dida ero dingo ni gauji kuira na litkole angyo yere Friday kurwa sense meli ya United States ekero bona abo mabwasi mioro moja wa Kenya bakura wana karonso msio kamata karwa Jeremia Kioni Wycliffe Oparanya na Wajakoya abakari kumwariga ni sense meli ya Kamkunji abo sense ya Kibra di abu ankyo oba roberuna oyo ena ketemanga nayo no muraibu abakase bunge reader minority leader or you minority leader you know bio ananye karate aderena raira gako gwasigatigeri choma kiyate international airport iyo bagochikoenda gwikasa nzeme ya Kamkunji iyo bachiko madena when you away akiota manyega ne basute iyo asoka bokereru wake lakini ni nama ete na asoka lakini ndembona akwirana lakini kwa chorekera nere achiete akashagwa jiete enseko tulierake korangane birangere diana no ve koroleka lakini koroleka ndio rojena tenga baba Raila ametulia kidogo mbona akwirana mami nakashaka kwenye Botswana kwenye sene tulizataka ngakibirangere byo ara maira nyo na mara chawe nanda kujakare mami tutaona akiagera tunawasikia sana tunawasikia zaidi na mwe na abo konyora ari busy to vinde na igoro ntoma itinga yarenge hapo lera ni medena arase esa kogete ko launch na ko igoro yobo kore libwe esa ke yo amekuwa busy kwa maendeleo kufungua akaenda alisaiba na yes Kenyatta Hospital Kenyatta University Faro Hospital yes
akaenda Ruiru mangana nini mangana na msalina linge bisi mangana na dali akisa kashaka amekuja tutaona fanya takuwa numraibu mbwasi miro moja ngo chali mambia jisubuli go njijibu go jakere wigende ngene beja gatano mama yo kwera rini na u necessary jisubuli yani kurubikana ngobe sorry na kwa nawe uruni gwana jeta sense meri ya Jubilee Party headquarters erigo go ke iri bedali ene katikwa sense meri na bokuri beja Mario gina rute tu abo ama Rio ama tiaga si Mario kiario ko mariga na njerde tu ali na boko sa mu mwaro ya se beja gatano mo already berera dira sikema ya Jubilee ngakiri takero ji koera ayino jina ara amorekeire asiga seti ya The Standard abayigo nindo jina aba MCA batato aba MCA bare in trouble banene bali okorana batagete kurwa sikiama ya Jubilee trouble in President Uhuru Kenyatta Jubilee Party karo bono aba MCA gete bakargo sideline na okore miremo na Kenya Kwanza ayindo na buga nyora se beja atano mega seti ya The Standard mbia mono sana okay wanchumalilie page ya kabire gazeti ya Daily Nation nimulekete the National Drama Festivals echuchire ase county ya Mombasa kuru ase chiskuru che secondary skuru che college ne university abo ase chi theme cha obokurumi go se graft banditry wasobosaga ni bwa baby betugo na sexual identity cha nyartko bachigo dominate ase chi themes chia borki wabaiga omaetari ne chikosoli chokweya wana mangana yobo kurumie mangana yobo ibibwetugo se banditry na sexual identity chanya ko bachigo tagwara sana ase chi evichwa vie ase metu yebinto biria borki wabaiga bago korachi plays chi koro verses amana matera aliagenda to guikokalirwa ase county ya Mombasa igo bono abarku aba teams yabo chinyinge niko chimulikirete bintu bigenda to gukoreka sense ya Kenya anento anyorete ngababui ngochaka bari koralirwa uchakira litukulia rero skuru ya contribute on which department igo bono calendar of events cha 2023 na Kenya National Drama Festival nchiro bulitasi gazeti yo ya Daily Nation ase page ya kabere page ya gatatu nero ite sababu nganke basubatia bakuruchinse chi Africa sabasubatia bamwamu barachie korengerwa mangana ya kansa yorobere mono wetania basubatia barabu use the white though roboting koro kibolenga abasubatia barabu ni go babwata 4% lower incidence of breast cancer nigo babuata 40% higher chances chogo kwa kurwa suburuire bwa cancer ya orobere ngana nyoto buate percentage yankenga nto tuale lower incidences chebi korobia breast cancer na bibebike chances chogo kwa kurwa suburuire bwa breast cancer nigo chireci nyinge asabasubati abamwamu as compared to abasubati abarabu igona kiragera basubati mwensipi togende tulingoliwe tumulekwe tokorerwe screening omuchando okansa yorobere twaracho mugavana be county ya Kisii kagote yabasubati gakikansa genda mochekiwe no naye bwika na bokore korera massage especially ekero gwisibya na bokora exercise ase orobere ruao egere tonyoro muchando okansa wegengane epecho ya gatatu ne muligerete amangana maya ekero Kenya records high levels of childhood immunization yani nchirito kwa bana bake immune immunization ko babeta kisindani ko ba amariogo nigo Kenya ya recordie the highest level of doing so wetraigo nto gusiribana bange kubatikana na maroira yako banyora kebara bake orno roboti ruabwoto kwa nekyombe kia UNICEF ge kuba released kere wiki yo mwerio yo mutienyo April wiki yo mwerio mutienyo kane na ndabone wiki yiga eroboti ruachire mapema ekerobono rukubwatirana na World Immunization Week wiki eliyo kurwa immunization cha savana nere koba wiki yo mwerio yo mutienyo kane yutogenderete bono igo bano bagotangense ya Kenya kikorangani wone chinse chinde
chirichire recommended kuru immunization yegane kiombe kyo bacheno ensengi ma WHO ni kworokia nga Kenya ni gere bya asokwene kya abana bake banyolre immunization sepeji yakane ni murikerete ngana ki Uhuru asweta se chiobisi chikema kya Jubilee tkuligoro ime yakileleshwa gokiria mabereraro rekanete kuru ase chinsemo ibire abakwenyorera yonaro asenchira yobekera nairo bulita sepeji yakane ne peji ya gatano igono mugano mutambe obwato bwimegete otagani komochano nyangake boigo o peji ya gatano narimo ne orogatingana kirende protest loms bune egendrete gutyokerera mbate bane kitari kibiro mutienyi o gatano igo bono nindoche ababwatani ba Azimio la Umoja One Kenya mono bali bachorwa guche gutenera chinkwana chia bipartisan talks nindoche umubunge urariada nindoche maseneta Onaro nindoche maswati mili Odhiambo nindoche mubunge we county ya Malindi na babwatani bande bali bachorire kurwasikia mekyo kyobo mu Azimio la Umoja One Kenya mwachumulilia it will take at least 2 years to fix economic mess ine nkwana ya msali ya Mudavadi chinga kigete asebunge twateva yes alenga sebunge ya Senate alenga sebunge ya Senate kweranga economy ense ya Kenya ngiro ebunge nene ekidura kindikira alenga Senate as Senate you are correct igobono msali nate betenga ngiwicho koira at least 2 years ense ya Kenya mego fix ya mangana yuchumi yae kurwa sa chingatare chubo takabo gendete kubwate ense ya Kenya ayondo chinaro airobolto ase gazeti ya Daily Nation tali gazeti ya The Standard na ngora tigira abuna yora minyokia kiagera na berra maisugusu end time from now you gonna live yes Nara yubana endrede ko basa magazeti tu montana ndigere text ya mborina mbori sara ingiye kugara basubati abange nabo ko ba chi victim asa mangana yeji kanisa ne babwate mejande menge ko bwa basaje nade ode abasubati na ba convince abana mana kwenda sikanseji litari na ndajire ngorogere lakini nambori that's true ngiye kugara abasubati abange we are so timenye tu setole so weak abantu bamanyete ngabasubati babwate mechande menge right from their houses financial crisis na mangananda mangi gakurwera kuwera abasubati so any slightest opportunity montanyo arate byo basubati nga nimbwate richibu dio gotanga rio mana ase nyumba ya ino utaona wanawake wengi sana they don't think twice they don't think twice igo omachando ito go identified so quickly we fall yani we tend to believe nervia mabasta kwa kevivoke kanisa mogonga kwa televia at all it is not written anywhere but rende abasubati na bakwenda even down ya kwa na abasubati asigetika marakoli bakarugwa kwiboko mogongo kiribungera ngo karore bakarugwa kwiboko bitatu yo majo sigira madai bado nade bara irenze I saw the other religion ase abantu bakora mamanse so that nanda basubati a whole woman with your structure not only you are down pastor ngo batachare lakini bono yikirenga kichikana sitagerira cha kujisiye yes kirjinde totamai crack down ye korwe let these churches close down ya no inchida wali gontume kange with those powers we shut down chikanisa telecom make sense because inchiro telecom make sense I was looking at a clip gete naende omu pastor ago isibyo bosyo then abasubati no babegeta maruns amachali ago isibyo bosyo abasubati ugo isibiga nga iyo ni baraka pastor aligora agono isibyo bosyo iga then amachali ago era bashiriki pastor vanisi nande ede narende ngire batare establish agrigenda da kurigirirwa pastor manakaruka gusamba chibese waba Kristo na basi ba meno bosaro Gusii sara wejibesa na liberate nege the world is so difficult that's absurd that's beyond religion that's satanic that's demonic nada ngoro di gribu
Mbasta na arba utarago rwigari gaboniga lakini abakristo bako na bamubugoli rende igoro ndege bakara wasite buna ngirogete kigoro buna abagambi bali bakale bona bakubugoli pastor yiba mpaka bamuya matapa lakini dunia tutaragenda. There's another thing ekiga kigusamba chibesa so that yomena obusara ngonyore chibesa. That's not in order. Ine nsumu bado basta na nsumu kiara basi tumene yikorosa irwa lakini bono ebu kunetete na abantu bane bagusira sengenche gutamanya lakini rendo gutamanya uko some people tend not to know abantu bande mbatagiti bamanye the truth na benga chege mufano yibu gusamba chibesa some teachers iskura gara abana batari kuigwo so mulimo maths no mulimo on the buens mulimo adenga genda kenyige tabu ekiye sabu bekajinya na mabera musoli olionyu so that you maths ebe imeyao that is not it. Ayu ina mangana makom sana sensi ya Kenya ikiando kuma na mande osimami kitura kwane alwa konyana ni kanisa kitende ya so kile nini ya kode lakini mimi it's but high crackdown should be done. Yes, chikanisa kete shut down eita ngakitura mando mbale tingwana mange kiara tingwana mange tona sebeja atano atoto ne ri mrekete na Mount Kenya leaders tiko bono bage chiwe anekro 1.3 billion ya bege tu ensema samangana water project asense meyo ya rokarana ya rusi wona ko badro located usikwenda njinse machinde abuga so mere beje ya atoto bechi ya kianda ne mrekete na bono ebengi ya African Banking Corporation ngakibono yanyalde ge komoswera oyo former airport authority Director General George Mho buna nigo gusi nerigete go auction amali aye awarded 1.7 million ekraba de denia 107 million asebengiyo kuchakro mwako 2019 yono wetena Mho yo na bara siria mali aye gobatekana ne denia nene abwate yibingi beje kumna kabene ri murigete na omo bishop Anglican Church ni gobono achire wika sikambero ekarata yede goteneni kina kemo bwaterene dia soerere igoro yo mangana a sexual abuse omo pastor yo omo bishop yo okorokuna George Joel waweru ni gwasoerere buna asitariki 10 ni gasoera ka account birena sexual harassment na andina about indecent acts against a female clergy ase kanisa yae bono ikira ali barina akomajina church city ya chenjigwa ekera kurawa na omuwakiri oye George Kiruku muroyo ye kiro 10 isloya kiro 10 ekero rende adana yaya ekineko na churches kiti ya chenjiwe na ande adana omudende ekrand kya kanyoro bwene bwaye wetende no manangi bishop dende ne naga soere na sexual harassment na naga called indecent dende kujia somo subati akitu kujia female yokora nda akatagete como kuna chinse moja bana osena ki sexual harassment ona magana makong na ndego kora bone ye wa kanisa nere ya ona ngokon ebeji ya 10 kiana ni murigede na ba senator niko bono ba komoji aba governor igoro yogo tumia region to evade audit yani baga tumeka mangana region gwepa amangana audit yeji mura ani gaki na mangana makongo akara region is big east weve gani weve di audit kwebaja kora samana ichi audit chiro bana kumanya expenditures and all those ayuna arondoje amu orekeire asiga seti ya standard governors they don't want accountability na bokora nde bagaro tumiri etari monene angana makong where is the sanity of the church that's why chi kanisa nyingi and who registers all these church kanisa engo ko register these mpo ko bali jiresesi yana mpo ko bali jiresesi ne serikali bado the same government as powers the members otuale kiale komende ngwara kire ruinyi ndoro kwa iredes ono dene ngiobara hote ninja potofu nere wanchu murigereria epeji ya gatano na gatatu nduchire murigerete nga British MPs want muna ngawa bad from royal event
mwanchu murigereria British MPs bono niko baganitio mo president wense ya Zimbabwe asilieta asilieta kurkomuna right producer komponi na kinoncho kana ri uchale naronga ni ntukiale gotonya ali lakini nyoringa nikwende yanyegerali, so that's why I was so keen. Forgive me. President okay. British parliamentarians niko baganire bono omu president wense ya Zimbabwe Emerson Mnangagwa tabaisa ku attend the coronation of King Charles eyo chikokorekana sense yo nyorani go batebire nga ense ya Zimbabwe ni kale go violate human rights wetero mo president yo nyoro mo president yo niganyore invite which attend umuyigojo o King Charles unako ba coronated gose ako coronation yaye kulinde batebire nga eyute kunyarikana mo president yo acha sense yaito onye violations of human rights obwene bw'omwanya abantu bagendete kunereriwa asense yo niko batakire Sikala and other political prisoners banyare kwigorerwa mara moja kubwatikana no bwene bwabo burase katiba asokwe we bail amoneji bond onye tali boigo mbamutageti aenda sense yo ya Brighton achikwenekia okobekirwe gutwa wa King Charles ayona arairo bulita sepeji ya gatano gatatu azigazeti ya Daily Nation boigo kero omo waziri bobulindi bweme kitura Kindiki aikiraneta Senate kwereneria mabolio igoro mono yagenderete gokoreka ensemo ya Shakahola nigo bona babunga buba nyatwa bakomatenga you have failed the country. MPs tells security bosses enga ba yeriense ya Kenya ye ba retriense ya Kenya nse aso mangana yagendrete gokoreka nanga kiru muntu mbona gostuka kumanyanga ngegendrete asense mo ya Shakahola igo nobody knew mbamachetie babwatania abanene gochakira Mohammed Amin oyore DCI boss bamachetio manene utenete national intelligence Kameru na boigo inspector general of police bamo mochetie abonse bago full under department ya interior igo bono e boss yabo kitura Kindiki weikare kwiranira some of the questions bali kubulia boigenga Kenya Red Cross yana nete e contain yobwate e fridge me era chiko konya ko hold bodies chiri chiko exhumed sense mo ya Shakahola ayondo chingana ya narairo bulito asepeje ku gazeti ya Daily Nation lakini ndikidhura Kindiki asatemera mbango indi yonda ndi makezi ya jagede kanisa 20 years ago wana lende mbuya tigaba mojiwe lakini ndende Javet Kome ndi jagede mero garante India jagede mero mbango baadhi ya netu Mackenzie India jagede Mackenzie 20 years ago 20 years ago even for bono mune county ya Kilifi omo governor na lengo omo bunge na lengo nonye bako na wepa naro cho governor o Kilifi Gideon Mungaro ekerare kona gochigu nigeta senia kemonga igonga tamanyeti ataba mimi nimeingia hivi juzi avoli ulikuwa mbunge wa Malindi ukujua hizi lakini naro je sara ngo enderole Aisha Chuma na kabere mbunge boyo Malindi lakini tena Majeti Mackenzie ukisoma na Majeti Mackenzie enda uangalie na Majeti Mackenzie igoro ya mangana ya tena nje na suspect lakini abantu mbamwirira serious Mackenzie ngo ikaninga jana ndo bwaduka wana ngotoko moyo alafu Amason Kingi alikuwa governor atutaki lawama lakini governor Simba baurarati najikumanya mupasto kalkulana moticho kaki iminda okora shwali yato abazinzia Joshua durabura Joshua nana bato birenga byagiana maigata dal umugavana okale umugavana totembe okisi namanye marani mate ingige kokora mbasti okoro because yutali naende bono Joshua de ngonderia enda bono security teli developed omanyebo
security They developed more yere under government. It's under government. So that's why bintu binde binge vitama Mone kana rais wako machani koro kumi chief umusabjibu weli ne rutaki kumanya umusabjibu 800 acres ko manyangi gendrete na mede unobate nyumba 10 abatureti ba ngoma na sali mede it's a forest tari isi goja kumanya rende tomanye nonye noyo whistleblower mnaina bantu basi bio bana tekoroka whistleblower yajete tutomanya na ikanisa iri agajingi kyaga thenera akaja kore mede mangana Pedro Monto jito tena tangandi ata tebe tanga bado tumai tingi kende shakawa nende bono kuwate birubyanga ni forest that means abantaba buna bali guiko so this Mackenzie was at liberty yo gukora anything kiliya tete kubakorera buni kitoro chikegenderete because agona mtu ange access abunuru sana ime Wikaboni abantu bareko ni gwende baenda baje abantu bareka babwatira abantu I think yesterday omuntu ndinera bige tubyara barenga na kingo bon barenga abantu babwatira motari batatu yes babwatira motari batatu motari batatu yes totebe kero monta kure kenyoralia abantu batatu mbatinde ko monto gwadere babwatira anga batatu gokunye mbera mokorosa lakini mbere tagitanta bange bako batatu so it means there are more people batakire kubwatu on that batakire kubwatu this a chain na bana want to understand it better what was going on mbali na mangana ya marandi there was something totally different na rayo gendeta since itu ya Kenya na gendere ba yatendelea kama mikakati itawekwa and walikuwa kubaligiria even their faces Akwara no something was wrong here. Lakini really gango de gazeti ya Taifa leo oteba na Ndizi wahoji Pastor Ensakia. Yes. Ensakia nero mulekera abuna bwatebuku na janga cha jindabu. Adana polisi sasa wamepanua uchunguzi wao kuhusu vifo vya kustua ambavyo viligunduliwa katika eneo la Shakahola, kaunti ya Kilifi, wakielekeza darubini yao kwa dhehebu ya mhubiri maarufu Bwana Ensakia Odero Bachiro. Serikali yafijua haibu Shakahola. Haya, bali tena serikali yafija haibu Shakahola. Karobatange tabariki na bantu bande asinjira ya bene kabisa sinjira engia kabisa. Naambiwa kwamba unafaa kutoka at the same time tumanya kwa ndromo tumanya ndromo tumanya mwana itunga yekire batrende amanchumulire nchira mwanda irane ngendrake ekeronga nyera nityo mogani but sasa itabidi tutamwaga mwenzetu in a very special way egere anyale gosoka aende pande ayuna arare ngasenze mya magasiti mwanyumure twanyalire twakwaneire igoro na kere bono rogena gasiti nande past sikiro jagire wochiwa aochiwa torore na rending akieko gena bimana sibali moire libagalie bano koleka text njego sokanda ke ontige sara sari road show area itukura lero njinende ni awamu yangu samu yangu yoko genda ni ngote arende bono tiwe wakirinde kagitinchirali goja ache mogenderere numurubire ngote magana data protection mo kwanda enere jengia ni bono amonchu muri andonse sawade bali balase county ya Kisii engoja tore musawara on this TV no oro umira na bali ba bali banje bali ba chirenguma bali banje te elinde imirubiri ebebu ya kabze okotorra okonra na bogonkwani nderende nali gwaru Ensakia ona achire igo ngo sabera litkurigia actually litkurigia na mashapikito onsipi rende ngo ndakwana kufuata nakuga ne iria maya na bamintu bali mosoka mwensi nyasabara ibina turaite nandaga tuirania hiyo ndio mazuri tunataka bia sana na bali mwensi mutumeka chigali yasaba ikibuya ndaba irania bia sana yasaga ko nganje na wanjere tumira mambia somurubiri bwensakia Friday ifuatoke bia sana asante tena sasa meli njetso yes ayeso okay yeah wish you well Ndizi TV ubwansu bw'omugusii omurigirira bwa television ya Ndizi
chinga kichiri kwa beri gukukanya buno nigo chekiranire egetese nikiyo nambeye mugitize ya Ndizi TV nigo kirinjira guchasore roadshow yoko nigeriye riro bari Gusii nige lahire nigo turaikasore iyo tokoma nyigo rujimero bilijeito abara yeba Ndizi TV nabo igumirane n'ababuatani baito bubunchorya tutari kweba abanyangero baito iyo twesa musekigima chitariki ya 25 Chumutinyukane umwakoyo nigo turachakire kurwesemo ya nyokoe togindi marani miruka Nyamira Town Kibirigo Ikonge Metamaywa Gesima Magombo Kemera Jogo Daraja Moja tukorere kabito iranda bauti yumu Kisii neri tukori kubwatia chitariki ya 22 nigo turachakire imeyumu Kisii esemo ya daraja 2 Suneka Menyinkwa Itumbe Ugembo Magena Nyanguso, Nyacheki, Gesusu, Masimba, Keroka, Keumbu Numwelioje, tukurimi yumu chubuzungo Ensakia amatuka yabere Wemanye, wegokie Nagusangana Ndizi TV Ubuensu, Vumu Gusii Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunywa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, hookah sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Esukuru y'okwegelya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwa tubukora yubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Uburundi bwa Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Uburundi bwa Kibas CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali nobarema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye mukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kicere cyonsi uratakase rituko nigo bagosomya omwako mugima aborokia babo nigo banjire nikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bu Burundi bwa Kigali gia NTSA buyo nkwigirure aseze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo Kisii asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumuchu Kilgoris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwake simi umu manager Rocky Driving School. Orogendo rw'iki kilomita cy'intambe nigoro tagitokweroberia utarachaka bwiyariganiye kigima eliyo kogosoka oikiraniye eganka yao asumuru uburyo bwese abarya yobonjorya nigo tokuryeria inakie kerengererio kegonchuka na kobemeremo iyekoretengeria yakira lituko bono Frida Kirbo nigari asisabaria yogo korentera abantu bariya bachagete kurwense bakaremereria
Esabari yo bonchereria no murubiri okoretwa asore negetaseni kia Ndizi TV kera litukodia Alhamisi ensa eyemone nusu ya marogoba astogotalira abonchereri a imenesiko yorogongorwa Gusii twasangana barabuo esabari yabo ase obonchereria ngaiba chakerete mbitambukiro kiba imukiri asokwene kibunangu kini bare oboncherere bwabo nabo igokwa egendereria ase kera lituko Umerana nere kirari tukoli Alhamisi inseye muninsu ya marokoba na boigo mwiroro rituko ya Jumatatu chinsa isanu neibere cha mogaso asumuro biliyo wesabaria yobonjoria ime ya Ndizi TV enyagitari ya World Fit Health Center iyigo toka imejumu chokisi nigikurwa bokorori bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chese nyagitari yeito to make sure to apimiro murwire bya to akorere diagnosis boigo mbabwato bokoreri bunde buna general consultation okolengwa ase laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonge. So na kito karo montachi robisi to make sure to amwa device nutritionally na kia koirena na kia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatu na conventional medicine tutumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uru Plaza Gabo Songo Goroba ya Gatato Erumu 307A and then Tubuate branch Muchwel Doret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then Tubuate branch Ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. World Fit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Gusii Urban Blaze. Omugaso ubona turiguchie ko babuna butambe. Science niyende oyo no science niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebembeli nyali na koronya ramba chenkorkunga MC Megi make sure kwa watch the show korkunga Gusii Urban Blaze ogotoka Nyamira kebirigo no timogirango ninchunga monyerere nigukomerana na Petra Mukira asichingeru chabasai mama woyolo jirani ananimaja amejibeba mwenzenu minapagawa korkunga Faith Star nyagote bagagunga jirani asomuroberi wa Gusii Urban Blaze #ya mitandao yonspi #ekebemberi nyoro muroberi yoigani gokora tunainje Petra Mukira kila litukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kerenkoboka mami nawe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingeru chiya aliyakorekanire elio kumanyumusa obono na kumukinya kebirengererio ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi
bwate kana nubu manyi bwaitu bwonge asamangana yichisemi aiga Potters Haven nigo tumanyitekeliya yibumu mwiburi otagete ase skuru iliyo mwana wa gusoma nigo tubwate birasi bisaine kurwa daycare playgroup PP1 PP2 na grade 1 wika grade 5 aborokia baisaine babwatu bamanyi bwigoro rivaga risaine liyo kugoseria na bwigori aboroki wabakorara ekirobaro sire chigali chobosombi amacha maya yokunywa na bwigonko bwate tole umurubiri CBC nigo togutuka asikanisa ya pefa daraja mbili turikere email ase pottershaven@gmail.com gusoto akiresime ase namba enotisano nebire isateyemo isano nemo ibire isano nemo ibire isano nesato inye gose enotisano nebire ibereyemo kianda isano nesato isano nebire isato isano. Potters Haven, the foundation of knowledge. Kuikira bono ayabuno mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka senyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuri chete cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paint no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards hebinto au biokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes, na chi water taps chonsi, no chire. Boigo, na bokugura chi cutting rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enotisano nebire, eye mokianda, inye isano, enotinye, inye isano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV. Ubwansu bw'omugusi. Biamo naenda mwancho mulile begetasenikia Ndizi TV ivono bene uyu mito Brighton makori osoire aso musafara olivo getasenikia Ndizi TV ase abaliki baito abakolimere mu baito begetasenikia Ndizi TV n'ababwatani baito bonsi bali bagotobwatesia ilikwa nakyabone buli getasenikia Ndizi TV nkomnyokera senchera yobekirano ekero bono bachakire kwerobelia eliyogo chako musafara bweli tuko lya lero nyora road show ya Ndizi TV yachagete bene lituko lyigoro asitwatarite county ya Nyamira igobano mwanchu muligereria nkomanyigwanga eliyogiria nendirigo soka boronge let me try it maito seli achire minto Joshua asante sana nabatokora mix y'ebinte biga egere bibe boronge igobano oyo mtu Brighton yosokire bono ninchende bweka ekeronta gete kumanya mwakili gosengo ikara ase studio kolende tinda manyora ase simi enko moliginde asege keke kerebosyo tumanyanga inena chegwikirana guseta gwikirana egere togendere no morobeli bunere butambe nyoranga morobeli oroto gotenena oikata yogendereria senchira yobwikirano igoli tukulia lero abamenyi bali morase county ya Kisii especially chinchira cha itumbe engo ikabale go chisuneka abo osuneka tumeze sengo etabarororo kolende asimanyite bakwenda bali itumbe Nyansongo Sameta Ogembo Mogonga chinsemo chamagena basoenyango sabuga bamanya wichikoira na bato kichinsemo cha Keroka Keumbu ende bamanya ukolera somo chubosongo igabano wapenzi bali mokulele dasenikia Ndizi TV bali kibaito Josephat Alhamisi yabo Frida Kerubo yabo Ndemo Steven Captain 001 oyo minto Brighton Makoli John Kevati Esbon Nyamete nababwatani bonsi ngweta bali igabano tobaisa kusukano nyangake ekiagera leo ni siku yenu jana ilikuwa siku ya Nyamira ekera abantu beso getia mashabiki walijitokeza kwa wingi
wakatangamana na sisi ntu aba boeti chisawadi chitalinke chi t-shirt chirikire Ndizi TV chi reflector sabantu ba mintu bali ba boda boda mbenyorete asubunge igobona chisawadi ni teletele esokie iranelia mabolia make abuna bona nabayo minto Brighton era kubulinga umurubuli obwensa kiuligirite bono iga nsangapyo go chaka nando era chinsairenge igobona abantu ba minto kwanso Gembo Town municipality esokia subunge ikiagera abuna onkorwa mimi ni mtoto wa nyumbani igobona karoto kusanga bono mambe igumanchumulire SMS yawe gendera ko yetuma wetera senchira ya Facebook no ndegalia online Ndizi TV News Digital abayigo YouTube no ndebuna Ndizi TV News na enderende nabogo tweet @Ndizi TV News na ndabayigo abago tumeka nangala likia wetera SMS number eyure gorabo ACATV yao gosenigere 0792 192 834 asabono ntwakubolia libolyo nga ningo komochiwa asa mangana yagendete okoleka sense ya Kenya twarorere chigazeti kolenga nabaliki au gazeti ya The Standard ne gazeti ya The Daily News wose Daily Nation ba mochirie abo bisaba nene beserekali anene bali bateneta mangana yobolende kolende bonongo kubolige kartoka nyereto mugeni itacha seliti kulialero atache tena nento chigo sangana ya senchira yobekirano ningo wenete ko machiwase gekorwe kekendete okoleka sensemo ya Shakahola county ya Kilifi bunge ne ya Malindi twarore mebere ya ikire emerongo kianda ni 5 ni 3 98 bodies already exhumed waikalit kuligoro kira litukontoro chimeremeye mebere ngotindo korwere bonongo toko mocha no musacho yo Mackenzie asenge njontoko endra kumoroka pasta nebikorwe bige kiagera nera the main suspect abantu besokire bakwanire nonyegoro korwa sebita sendi binde BHTV ntwaro cy'abantu bali bakunire no into wenete ko biko mukya tuikere bali bakunire uko rugusia egere barato tebi experience kulinda sabono bere sokirie bagotebanga abantu babo bachita sensemo ya Shakahola ningo ogwenerete komochiwa Mackenzie naba Krista bagosaba fuasi ne serikali wose ningo bweneta komachiwa abagusangana inche bono mambeneli swali very sensitive ntogo tige kiagera eyunere the trending in a sad way togenda to gusiria magima a sense ya Kenya asinge nchugo tamanya tigango turwanie nchara tigaturwanie omorakera tigaturwanie abayibibe tuko bagenda to kora banta sense ya North Rift kolende ntorwani mpaka naende kanisa sabantu bagwenete gutamira ngana ona ende mechandere. Discuss with me, share with me. SMS number. Who is really supposed to take the blame? Is it time to blame? Blame games? Serikali ni tuarorire abantu bagenderete kweongolia korwa sege korweke but it's high time bono to chamo bunaba Kenya tubwate sani torolenga where is the problem but of now livolingo kobolia who is to blame ngo toko machia asa mangana agende tokoleka Shakahola inyora emebere 98 and counting and more akiagera operation negendrete ensemeli mwaziri bobole ndiweme Kithure Kindiki nanye tebete buna it is a go no zone as monto ndewens because it's a disturbing area it's an area ya operation ikosanga mwananchi asemambia yabon kwenye Brighton ya Tarantika era kwenye okoli gazeti ya Taifa Leo headline yale ngenga bono mchungaji Ezekiel nere nagendete kolingoliwa nataka nkuira subwango nkolere asepeji ya gose gazeti ya Daily Nation nkolera kyake ekeronde sepeji 10 nkoboletiri swali nganye tonte bye ibirengera bya umbire bye bibuno mo Kenya uno mo Gusii kama mkenya mzalende kiagera egenteke ni ogetukunete twins kumbuka sio wa Malindi peke yao abantu niko batarete kuruchingongo chance ya Kenya wochakolio boene bwanyasa and who told people nga ekero kwengata ndio utakutana na Mungu. Hii ni imani potovu na kinko bolinga who is to blame Mackenzie na babwatani wosene serikali naende nkikigwenetege korwe asa mangana religion amangana yechikanisa nabokondikira ombwati asenjera yobekirano tyankwira sepeje 10 nalimo egazeti ya The Daily Nation tolenga na ria yagendete kumulikirwa roro engana egendete kumulikirwa roro actually is the cult of death
blunders and how cult was discovered. Ngaki obotutuka nuoboiga engane egekoreke kio nonyene chisese chiangete na kiya chagete gokorekana omugano uyu no irobori tosome ororenga ngaki ekalte ya chagete na kimakenzi ya chagete iga chagete buno muntu orengo muya lakini agaikagete kabera amangana agasareka na endo inyorekanse yara beire into existence for 20 years now igonto kumanyanga inkikere ini kitendawili ekitomanyete bono ne operation yogendrete maiga yomuntu yomo wasiulia atari gocha wasiulia atunge jua hii jambo ekiagera shakahola ne village ne farm ne linani eli abantu batanyare kulikera igobone bichayo musacho yo mukoro kwa Haron Ombajo oyo korwa se county ya Vihiga nigo aereseranga na kyumwana yasirita Kelvin Asena anyari two bagago toriwa no yomo wabali batoriwe korwase egakorwe kekebe kegokorwa no musacho yo Paul Mackenzie ekanisa yae ende korwanga Good News International Church igabano mwanchu muligereria naera seretana kyumwana yanyara ko bakago toriwa maega yo kwerikia nagosoa ase kanisa yo naboko yonra mange ase page ya Daily Nation gazeti ya Daily Nation page ya 10 mwachumlia yo kagendrete gokoreka esomere ase page 14 ngana kiama ngana yensema yo bonchoria tourism egendrete kuna koleta na kiagendeta kuna gukina ngora egerense ya Kenya enyariko bakigwetenera senchira yobotali asense ya Kenya igabano manchumuriri asemambia yabona igogendete kuna gusanga amonanche inyoranga kwenda sumutu mugasi kekerebosyo ninchi kwaka esimi manyanganga yi omwakilo ito aikire ase emambe yabona kole ntaraenda sumutimoko ntaite gukorera samangana counties tumanyenga nararia ya aire obolito ase chi county chaito inyora ase county ya Kisumu kubwatikana nembura egendete gotochinsemo au twarorera abantu bagusiria magima twarorere nibo kegosaliwa twarorere nonye ne tugo kegosirio bogima anene korose county ya Kisumu chi family gwetana chimesano na ibere 725 families nigo bara affected ne toigo yani mbure twete gwetania kerengo bubwatikana nembure nyinge egendete gotwase chinsemecho ekige ireire chiamate chiasiririe obomenyo chiamate chiasiririe tugo chiasiririe enibo nabo igono nyene ndagira yaringi mugondo ebonekere serikali ya county ya Kisumu yaboliwe sokie enyare kuri yenchera endonge ama njia mbadala ya yogokonya county ya Kisumu osechi family chichira affected amo ne toigo kubwatikana nembure nyinge nonyatali Kisumu kantu arore county ya Mandera abantu nigo batigiro batabwatio buraro batabwatio bomenyo kubwatikana ne toigo embura iyo gendete gotwa chinsemo chinde inyorange kere embura egotwa tumanyete embura nebisyo asenare koreto bokong bona chinsemo chirie chire low runs osi chinsemo chire flat anene mono buna luo Nyanza ekerotoro cy'abantu bacane naboko somera mangayo ase page 24 ase gazeti ya Daily Nation Wego mwanchu muligereria counties on spot over 65 billion statutory dues okoranga chibesa nchirororo chi county wetania ngei komiga nabokwenyorere gazeti yororen county kiechi na chirechi chichibwato botutugano sichenyorera sa konko bwatikana na statutory dues echo chire 65.7 billion shillings ekerobono na ende chigendrete korera inyora chikaunti chinyinge chionsi bono nigo chigendete korera asogo taewa enibo yaberie gochase county nyoranga omo teneneri bwa governor ose council of governors chairperson omo governor we county ya Kirinyaga Anne Waiguru mbarwa a notice gochase serikali nene kubwato ka chibesa cyabo as much as bakorera chibesa chitomwe kurasa serikali nene chibesa nchirega iga 65 billion efigete dues bataraeresera bujanga ngaki chikorete mirimo goikabono igo nabogwe somero mugano yo senchira yobo ikiranu asenchira ya bene gazete yiga ya The Daily Nation. Tea workers get 15 piece pay rise aba bali bago
bakori emirimo asa mang'ana y'echae county ya Nandi bono nigo bagocha komentwa 15% salary increment eyuerache kubakonya inyora ng'a bari gwetania bakori emirimo chimisano nemo ase county ya Nandi au bakore egasi yogotora echae litkorigara kartware ngaso musafara bwigeta kia Ndizi TV komanyekaniria mashabiki aitu ng'ano tore na inwe no torange unajua that's one way yogoikange abananchi amashabik na kubatebi igoro yemerobere yaitu nenchera toro beretie asokwene kyabona ngo bwatera na tore geta kia Ndizi TV gesuke bosyo ntwetete asensemo ya Chepilat togaeta se a factory assassin osekepukebe ntwaro je chae nyingi kabisa regalia na bakori mirima bange mono bari galia bagokonyeka gwetera sogo kore mirima se factory area igo inyora bono oyene inchirengia yoko mo ya bakori mirimo bari bakwae chae asichinsemo ao nokugena waitonga nonyetali account ya Nandi yoka chi county chonsi abantu bali bagotore chae nonyena abamukwa echae mukwira se factory na inwe inementwe nigera abebiya sana asa bakori mirimo. Governor unveils peace campaign abone county ya Samburu ekerabano mo governor we county yo Jonathan Lelelit acha kirio morobelio bokora lyo moremba se county ya Samburu nyore county ya Samburu ne county yemo era ase chi county chiri cha North Rift chigendrete kwa numuchando bwoborendi nyoranga abaibi betuko gose bandits. Samburu is one of the counties ebwato muchando yo magega ya Elgeyo Marakwet, West Pokot, Turkana amo na Samburu yega. There are about 6 counties ejichakira no muchando monene bwoborendi kolende serikali ne tumeta abanyanyimbo ya operation barorenga mbairanie omorembe ese chinsemechu kolende omugavana we county ya Samburu nere ochakire initiative yokwene kyabuna omorembe nonyare ko bagokoraliwa ase county yo ya Samburu. Wage county ya Kilifi, families cry for justice after king's killing. Wanakoranga omontonaro yomo onyare ko baga shot dead by a suspected thug inside his shop at Maria Kani mongwano yuniga araswa na bakagiro bakagete ko bakagere ko baibi ekerarenga se eduka yaye litko lya Jumatatu tuteleke 20 neyemo ekero mosacho yo Masud Musa alenga se eduka yaye angechinsa ibere chabo tuko asiekire gasiaye nalenya ko ba attacked ekera baibi ubono ba chiete ne shilingi chire 650,000 shillings 650,000 bagasoka na jiro chikoro asiduka yabone family niga yaganirio bwene gokoreka ase amate yabo aiga se county ya Kilifi na otorocho botutukanu bogendrete gokoreka sensemo ya Shakahola nako boliribolianga who is to blame karankwira na korwa sensemo ende ya studio kerona manyira se wakili aikire onyogo chigo chanto sanga nyatago cha bado tutaendelea na kipindi mpaka toiko mwelio bwege pindi ige tutigarite inche ne producer ne Joshua Uta kero yo minto Brighton makoli achire asomo safara bwege taseni kia Ndizi TV bago tarire county ya Kisii engima igo wana bamenyi be county ya Kisii abasomi kemi motangi abo Krisa Rogo ya betu oko chinsema chogemba Samson Oroswa kaba standby kiagero musafaro manene bwege seni kia Ndizi TV bako watera naba bwata ni baito gatia be company anane ya Safaricom company ya Rocky Driving amo na Mama Tefi Mutumba omanya sora arusi changa chao okone cha Mutumba ntobwate Light Towers ntobwate Enokem ntobwate nababwata ni abange au bakubwatira na Ndizi TV kwene kyabone roadshow kogocherere asenchira ya bene tatanda sense mwende ya studio Joshua tororenga wakili atafika ama hatafika lakini nyora kondikera ekerengera likiao igoro yeli boli nako bolinga ningo tobwenete komochia asege kore kigendete kokorekana asensemo ya Shakahola egotoka Malindi county ya Kilifi. Ndizi TV,
Gusii. Omurigereria bwa television ya Ndizi chinga kichiri kwa beri gukukanya buno nigo chekiranire egeteseni kiyo na mbeye mu GTV ya Ndizi TV nigo kirinjira guchasore road show yoko nigeria riro bari Gusii nige lahire nigo turaikasore iyo tokoma nyiguru jimero birijeito abara yeba Ndizi TV na boigumerane n'ababuatani baito bubunchoreria tutari kweba abanyangero baito iyo twisa musikigima chitarikie mirongo ibiri n'isano nemo chumutinyukane umwaka uyo nigo turachakire kurwesemo ya nyokoe togindi marani miruka Nyamira Town Kibirigo Ikonge Metamaywa Gesima Magombo Kemera Jugo Daraja moja tukorere kapito iranda bauti yumuchukisi neri tukori kubwatia chitarikie mirongo ibiri n'isano n'ibiri nigo turachakire ime yumuchukisi esemo ya daraja mbili Suneka Minyinkwa Itumbe Ugembo Magena Nyanguso Nyacheki Gesusu Masimba Keroka Keumbu Numwelioje tukurimi yumu chubusungo Ensakia amatuka yabere wemanye wegokie nagusangana Ndizi TV ubuensu Gusii. Maya kichibesa kugira Maria tamange sana ekeboko orwenyi yudo amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use obujo butakeire school chegwiru abana batakeire bitabu muntu ngwe bware chiri buga ikomi keri tuko muntu ngubware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesi miao yako genda say baby business number 888090 igoriyoka wako ndabagadaye okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyinge chance yawo yobugwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchireni kiombe ya PCLB ni namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bari myaka 13 guche igoro ekeruta gitutu arobole muno mumuso bosu bwabantu enchiraneye muyuka Palamax Executive Spa and Baba aigani gokuingirwa chinchira chiya na chiria chigosona naye tarigoryoka mbabwate massage ekero kwagingirwe na gukorerwa steam bath pedicure manicure gusokorosigwa chinchira chiria chiamagoko ni chiamagoro nkurusi abareri sankwa ririari arabokire nakorolekana bobe nkonchoreria bare etukirangi kurengana bunuraganie no bale ime yumuchukisi asamagacho akwanza plaza rirongoria kabire asibara ya Kisii Migori highway akena mbeye eliobanyore enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano niseto eyemo Palamax Executive Spa and Baba. Orogendo rw'iki kilomita cy'intambe nigoro tagitokweroberia utarachaka bwiyariganiye kigima eliyo kogosoka oikiraniye eganka yao asumura uburyo bwese abarya yobonchoreria nigo tokurigereria inakie kerengererio kegonchuka na kobemeremo iyekorete ngeria yakira lituko bono Frida Kirbo nigari asisabaria yogo korentera abantu baria bachagete kurwense bakaremereria esabari yo bonchereria no murubiri koretwa asore Kisii Ndizi TV kera litukodia Alhamisi Ensakia nusu ya marogoba astogutalira abonchereri a imenesiko yorogongorwa Gusii twasangana barabuo esabari yabo ase obonchereria ngaibacha kerete mbitambukiro kiba imukiri asokwene kibunangu kini bare obonchereri bwabo nabo igokwa igendereria ase kera lituko
umerana nere kila rituko rya Alhamisi Ensakia nusu ya Marokoba na boigo mwiroro rituko rya Jumatatu chinsa isano na ibere cia mugaso asumurubiriyo wesabaria yobonjoria ime ya Ndizi TV ine ayeno monya buchianga chia mitumba chiria chia bana na boiga banta banene na nigo tagitego chinyora igeka kiange bono mama tefi mitumba bells niga gokereirie sabari entambe na kogochiretera goika Gusii na munwa una bono we have advanced data than imesigo tu what last time tubate mesigo ya 60 kgs household roomage tubate chi men cotton pants t-shirt socks jabol tubate mesigo ya Canada ni mesigo ende ya China different types utariri imiyumu Kisii ase nyumba ya Imperial opposite St. Jude room number yemo amuna namba ibire na boigo nyumba ya Uhuru Power first floor room number 350 ekeroko genda daraja mbili akesi mibono na kubeke oda yao kwa advice story customer chetu on which bill baguchaka na barobu especially abageni bali baguchochaka biashara kutomatole mizigo na yango chi Narok Kisumu Eldoret Migori Awendo tubwate customers from all those sides Mama Tefi mitumba bells enyorere chianga cha mitumba asiri guriense na boigo asigi kakiange Oasis Specialist Hospital Kisii ensemu yukurwa obukorrie guchia sabasubati barya bribu atranitie nigigo kumanya igoro yobukorrie obusera burya bakurwa guchia sebare. Tumekuwa na majadiliano mengi kuhusu hali yao ya afya wanapokuwa wajawazito, punde tu wanapogundua kuwa wako wajawazito na wanapoendelea hadi wakati wa kujifungua. Tumeongelea masuala kadhaa kama vile lishe bora, afya ya mama, umuhimu wa kuja kwenye kliniki, umuhimu wa kujua vipimo vyako vya kliniki unapokuwa mjamzito. Ngukumanya bare iguru yesabari ya antenatal postnatal care iguru yindagire ko igumwana Gusii nutrition eye checkup pelvic exercises na boigo general consultation. Tuko na pediatricians, tuko na gynecologists na general doctors na nurses ambayo watakuwa ready kuwasaidia kwa hiyo safari ya ujauzito. Masomo twanyorire yengincho wansira muno ko chate sabari yo konyoro oyo ko gogori omwana kwenda nere sabari yo simbaka uno go kini omwana oyo ni atore NHIF card nige ukava korwa maternity mbaka kero kwenda nyumba batariringa kichindi chonsi imeyumu Kisii angene sukuru yo kwegeria iguru y'ububwenya ya KMTC gusoba kirisimi ase namba enotisano na ibere eyemo marakabire inyayemo enotisano isate noti Oasis Health together for better. Je, wewe ni mkulima na ungependa kuongeza mazao na kuwa na mifugo iliyo bora? Sasa kuna njia bora zaidi na za kisasa za kukuwezesha kufikia haya yote. Enochem Agrovet. Tuko na program ambayo inaitwa Hard Health. Programu hii inatusaidia kuwatembelea wakulima wetu ili kuweza kujua zile ambazo wanafanya ni kulingana vile inastahili. Tunazo dawa za kutibu mifugo, chanjo na zile za kuongeza madini mwilini na pia kuongeza vitamini na kuimarisha afya ya mifugo wako. Kwa duka letu tuko na aina mingi ya dawa za minyoo. So wakati mkulima amekuja kwa duka letu akishatuambia vile state ya ng'ombe yake yuko, age yake, tunajua tunampea dawa gani na gani. Dawa ambazo zinaitwa metabolic stimulants na multivitamin. Tunazo dawa za kuangamiza wadudu wasumbufu, mbegu mbalimbali zikiwemo za mboga. Tuko na madawa ya kuua kwekwe, madawa ya kuua wadudu wasumbufu shambani. Tuko na mbolea aina zote na aina zote za mbegu. Tuko na mbegu za mahindi, mbegu za sukuma, mbegu za matunda aina yote. Ili kuboresha mifugo wako na kupata matokeo ya hali ya juu, sasa tunazo mbegu za kiume za mifugo tofauti tofauti. Kama vile mbuzi, kondoo pamoja na ng'ombe. Tunauza chanjo mbalimbali za mifugo ikiwemo chanjo ya paka, mbwa, ng'ombe, mbuzi
pamoja na kuku. Tunaweza kuwapea wakulima wetu vifaranga wa siku moja. Vifaranga hawa wako wa aina 3. Aina moja ya vifaranga ambao tunapeana ni layers, wao ni wale ambao wanataga mayai. Aina ya pili ni aina ya broilers. Broilers ni kuku ambao wanafugwa kwa ajili ya nyama. Aina ya 3 ni improved kienyeji. Tuna chakula cha mifugo wote. Kuna chakula ambayo ng'ombe anafaa kupewa wakati amebakisha mwezi mmoja kuzaa ama mwezi mmoja baada ya kuzaa. Hiyo ni chakula ambayo mkulima anafaa kupea ng'ombe wako. Hiyo chakula iko glucogenic. Ni chakula ambayo mkulima akilisha ng'ombe wake, yule ng'ombe ana convert ile chakula into glucose, alafu ile glucose inakuwa broken down, inakuwa energy. So ng'ombe anakuwa na nguvu. Wale ambao wamenunua mzigo mingi yenye hawezi jipelekea mpaka kwa farm, na wale pia ambao ni wale wenye wako na maduka ndogo ndogo ambao wanauza bidhaa zetu. So tuko na magari zenye ziko standby zinafanya deliveries kote Kisii County, Nyamira County, Homa Bay County, Migori County na part of Narok County. Duka letu kuu liko mjini Kisii kando na horofa ya Market Plaza, na tawi letu liko mkabala na kituo cha petroli cha Shell ambacho awali kilijulikana kama Falcon Enokim Agrovet, kwa ufugaji na ukulima bora. Ekerole asumu chibuo gembo nechise muchietana ine eduka ya Mark Electricals Wholesale ejire registered contractor nigeko ni achi floodlights chonsi distribution box chikebo chonsi chia wiring cable dropping cables ni chindi chinyige mbabwate power extensions sockets switches chimita boxes lamp holders, insulating tapes, conduit pipes, showers, testers, pliers, earth rods, solar monitoring lamps, solar floodlights, CCTV cameras, TV wall brackets, main switches, cutouts, circuit breakers, consumer unit, snake lights, cable ties, changeover switches, nebrobu byonsi, goikabire bya fluorescent tubes, TV aerials, cooking electrical coil, natural gas burner. Banyore imeyumu chiwogembo ange ne stage asegeteseni yokobekira chigali amaguta ya mko. Gosoba keresime ase namba enotisano na ibere isano liseto, isano, isato, eyemo, kianda, isano, inye, gose, enotisano na ibere isano na isato, ibere maragatato, eyemo, isano na isato, isato. Mark Electricals Wholesale asobo korelie burange na sore. Uhuru Superstores Limited abobali meyumu chukisi na bakonia ebintu byonsi aseriguriyense nigo bono bagu kuarigania wuchesi chiduka chabo Jokanya na mduto warwa kwa Uhuru Superstores. Karibu nyumbani. Haba gusimwe siese mwabeta mwariganigwe aiga Uhuru Superstores. Ense muyubwagachi nigo bakonia amabati, iron rods, emisumari aina chonsi, chisimiti, chirangi, chiwilbaro, chisengenge, MDF boards na chain links. Boigo mbabwate ebirogo bichi plastic, chitangi chukubekira mache, chibesin na water drums. Nkoni abare chimbusuro na moyo. Amasasi echiredio nechitochi ebitabo vyukurika nechikalamu. Mbabwate meito na marangeti na boigo nechikoshon. Chisabuni chiemete na chiriche chibauda nechitishu pepa na chirochon chiraroro. Asense muyebintu byogutumika jikoni mbabwate omochere, esukari, amaguta yichinyeni, amajani yechaye, obosie bwokoruga, obosie bwamandazi, baking powder, amache yokonywa, chijuice na boigo na mabere. Ekero kwagulire omuzigo nigogo koberwa asigika yichinse 24. SDS yende nese section ya dispatch okonya customer wasokie mezigo wenshu mezigo na sokiri nere customer tete. Uhuru Superstores, karibu nyumbani. Karibu Uhuru Superstores. Niko kwenye customer care na washukuru sana wateja wetu kwa kuja huku mwanunua bidhaa zetu kwa bei nafuu. Tunawapelekea mizigo nyumbani vizuri
Tunawashukuru tena sana. Karibu nyumbani. Banyore asamagacho a JM Towers angina Credit Bank na boigo Uhuru Complex Building angina Safaricom House imeyumu chukisi na bogwa kisime asichina mbeji Uhuru Superstores Limited, the people's choice. Spexels Opticians abubale sikliniki kiagudika imeyomu chukisi nkurwa barabo korali ao asamangana ya maiso nako nibirole magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei. Karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boige setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyumu chukisi na boko bakire simi ase namba enoti ayemo enoti isano marakabire enoti ayemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Biamana mwanchi mulira bwegeta senikia Ndizi TV togendete ko bamona ye. It is unfortunate kwamba wakili taligocha goikase studio sengencho abwatrani wena manganande abwenerete kora rigiridia na barengeta yare gocha kolende naende. It is change of plan ora minyokire somewhere very urgent asatagete attention igosabire okwabera ase aba ligiriria baye wetrase umurobulyo bw'Ensakia abono mambia igo wakili naro bereti wikabega se studio kolende onyorre egento kia bwango kiagerire nga onchoire galnende ora myokire acha kobwate igo bono sabiro kwabero konene sana asibali mwamuganyirire tasema mbe abona mashabiki aito yo murubulyo bweli chiko kerali tuko lya Thursday gochakira ogembo Samson Rosso pole sana asayo kolende na ende nobo korali airire somewhere igo bono tikatolemererie ase eliarero lakini wiki gocha wakili naike ase studio osabire okwabira okonene ikiagera na bara ubireti goikagaiga kulendora chire shughuli gete ya muganeti iga mashabiki yabo Krisa Rogo korobo gisero yabo Ishmael Monguru korachinsa machanya tieko yabo Dr. Nyasimi koronyanchwa Eric Baraza mashabiki yo morobole bweli chiko tunaomba msamaha ikiagera bono oikarende arakora ebyabetereretie na indirende osabiro kwabira igo bono pole sana wakili tuasabire gose tuanchiranire okwabira ikiagera inawezekana talikira litugo kirento kenyare kana mnoro beretie ebintu bende nabo bigocha byanyaranga bya divertire nainde omorobelio gobuna kwa yoro berete gotwakuganiria mayando nsia sora beli skolelero wakili twagusabira maya nainde twakuganiria nga Nyasaye kara wanchere na intu atwanchere ntorora nelituko lya Thursday igobano mwancho mulire litukolelero ninchi gosangama naya mange no nyana boigo wakili orangaire chisemi asamangana eri chiko nayo koire chisemi tutajuzana goika oikira studio litukolia Alhamisi kolenda sebono kabamo na inchi goikomo elyo yo minto Brighton makoli nerebuna nakomanya sokiro ucha se road show nyorane litukolia kabere egetaseni Ndizi TV kegoikirania road show ase county ya Kisii ekeroba ucha kerobo gatagati bwo chobo songo all the way to Ogembo tumogonga magena basoe chinsemecho chanyangoso basoe gali ya Gesusu Masimba Keroka
ekeumbu egere basoke naenda sumuchie obosongo gotobagania na inori tukoligia abakori mirimo begetaseni kia Ndizi TV na ababwatani baito Safaricom, Mama Tefi Mtumba, Rocky Driving School, ntobwata Light Towers na mwensi enoke mtoko baiba mwensi morasumo safara igobana Ensakia mashabiki getaseni kia Ndizi TV lero nkorana mole na Brighton Makoli, nkorana mole na Captain 001, nkorana mole na Josephat Amisi amo na baralia bonse begetaseni kia Ndizi TV nche ntumira neteli tukuli igora sense moya Nyamira County ntuetete sima Mosoveti Kibirigo ntuachete Kerenyo ntuachete Ikonge Cheplat Kijauri mwensi pintu arora netasenchira yobekira no Nyamiruka ntubatigiti maiga igobono asimambe abono twabaganiria mayaba minto mwensi ekero mogendete gusanga amo 90 nyorana kuboliri bolio igoro ingobwene to komachigwa samangana gende to kolekana asense moya shakahola na igo ntochikuligereria amangana elichi kwa gusu inyorarere twali gocha kuligereria igoro ya data protection and privacy torenga nka yomuntu atawenere tiaike omuntu nabora mo information kurende tararas mo information bunaganete because it is you otagete gota kubwatia igoro ya privacy yao tararas mo monta acheliyo kamwaso mpaka bedroom yao without your consent nganga ebintu mbiro bigwenere to monta kore with your knowledge, with your permission, with your consent onye toraru consent ya se bintu gete then that's a violation of your privacy and nabokumimukirige tambukirige tindikieri chiko and anyore a punishment korwa sege korwa kikiae bantu mbaro bago kora trespassing eyo that's your privacy montago trespass wikaso bore mobwao oikase nyumba yao oikase gento genyo sige kolengete ebina bitwalo cha koligerere torenga nkaya abantu bogwenete gwikeme baga either information woseno nyam physically no nyana so bore mobwao trespass nerororo eyo nero privacy y'omuntu oetaniri bebe so ngwika twarenge tororenga inkaye binte biga bigwenete gwikera ichi boundary tuligereri privacy y'abantu tuligereri data protection mano tuligereri mangana y'ichisimi ngaki abantu ba access baso ese information yao baso ese sim yao baso ese computer yao banyora information without your knowledge angana ngo chikubuna nge wakili ngaki nonyene the digital lenders go say online lenders ngwetanya baramachiko ekera bande bakwenda as far as bakera abantu chisimi babatebinga bono sara na bwate deni yaito tuachira se phone book tuakonyolire bono muakanire abantu mande twasometa egazeti sometime back togarabuna bachita se simiyo monto obwate chibasa chia around 25,000 baga create a group egera bachangisha chibasa kurwa say your contact list or as a phone book yao egera be akane. Is that not the violation of data protection? Data yaona kimondara access without your consent. Tumanya na kibintu nebiga biko ba handled egera tuerende and tumanye mipaka togo ikera. Nonyana sema mitanda watu wanatusiana inakuaje mpaka inakuwa ni makosa. Ayuna arutwale chokoligelia seri tukolera kolende it's unfortunate wakili tayetia se studio. Kolende kerago chagwika tutangalia hiyo. Ntoligere nonyana mangana a demonstrations, amangana picketing, amangana petitioning toligere nga katiba inakubalia toko na kuiwa bantu batabanga katiba inaturuhusu tuandamane tufanye ukorobekana tokole nini is it channeled on the constitution of Kenya toligere torenga if so limitations inchire chechi tabwana tigo korwa ekero katiba kwete oboene bwokorobekana na korwe birengere byao asota gokire igabana ngo shokoligere tuwarenga mange data protection and privacy is a very wide topic totali go chagokora kulene ngo cha komesa tuwarenge digitally no nyene birengere bitu tumanya how do we handle amangana when it comes to privacy and data protection abantu tumanya abantu montekera achire so much with your information omonto access your information ogo collect some threats otakole tiga I will expose you. I have your videos. I have your audios. If you want story gerienga, is it wrong? Omonto wakwaya a video yao, then onyebeka ya enda viral. Chi video nchire to korra chiko enda viral. Chiricha arenge private. Chiacha into public. Enge tange susuro kiumonta wenete kwewa. And is it in order?
omonto gwakwaya your personal, your private videos ochibeka in public ingesusuru kia wenete kwewe. So we wanted to learn more. Bintombire to kwa rata tamanyeti so wakili angetufundisha mengi ulende takira netia se ilitukolia ero. Igo toko sanganae we ikomo elio asibali mogo tobwate gwetera sentra ye mitandao na otolegalia Facebook na bago soa otonyole Ndizi TV News Digital na bago soa YouTube otonyole Ndizi TV News aenda bako enda SMS number ongumere egaro ntumere ekerangere kiao bono mambia egaronte vinga unatupata ukiwa pande gani. Tena somachi ujumbe asensemo ya Facebook ndolenga embarabia babale amona intwe endo chenga road show negendrete day 2 amangana ye road show gabo Facebook wisego soa nabo okonyora abamintoni ndoche Brighton makoli gabo papa antivirus our youngest host Christabel Kerubo no aligabo ase roadshow ndoje Joseph Mokogoti, Vincent Onyancha, Papa Antivirus, Dipon Asanya, nindoje Josephat Hamisi, omanyangero ito korokwanga nere siko. The original man siko no aligabo babot producer chito Metusela Ubangi, Sultan Musinto Bubangi, ndoje Maswati Frida Gabo. Mwachomuliria ni roadshow mambo mbaya sana. Igwa mashabiki yetu kurwe county ya Kisii nindoche Captain 001 Ndemo Steven. Igwa bono mpage ndreta abu asensemo ya Facebook. Kurende mbali batu metechi comment chiabo igwa asenchira yobo. Ikiranu mbali bagende tukutumachi ujumbe chiabo wetra Facebook Ndizi TV News. Ninchirigiria sobuange karatoga ndete kuna gusuka uchiabo sio. Edwin Machabe eye nanyeli gerelia Silorian Ann neranwale asumurubulio Isaac Zakayo agoteba good morning team Ensakia tuned in from Bomachoge Bwachache Sengeralia Nchogu watching you live with my beloved wife Judy and 2 sons Emmanuel and Samuel without forgetting my mother Stella Zakayo. Pass my greetings to Madam Elizabeth Nyanduko, Isabella Morawa Onunga, Pastor Daniel Sairo Otori Inro, Irene Mora Onsando, Kuzo Jack Arati, and the Rianchogu Fraternity. Ujumbe agotebanga bakonge ikibagomono. Asante, lazima kibagona kiona intune kito gendreti gaiga amoni producer ne Joshua Auta from the other side. Caroline Mora nera goteba niko ndani ya Ensakia show pamoja na Gideon Susan Ruth Charles, hao ni wadoo wangu watching from Githurai 45 Kiambu. Asante sana. Good morning. Moses Omwega agotaba watching live from Keroka. Watu wa Keroka mkae standby. Kuanzia mida ya saa 8 saa 9 saa 10 ngoja orolenga msafara mkubwa kabisa caravan ya Ndizi TV ngwetere gabo umerane nabaligerelia umerane nabaralia 1-on-1 umerane nabasani umerana partners igobano abantu bakeroka musisonge Waititu agoteba good morning well represented from Muranga Mathio ya Ngutu. Asante sana sibali Morichins County au mugendete gutubwatia malaika buchiredia menya baswetia agoteba niko ndani ya show pamoja na Vance Kerry. Thomas Savoke agoteba from Dagoret South. Jeremiah Kioni is the genuine Secretary General. Ojo Thomas Saboke kurwa Nairobi Dagoret South agotebanga Jeremiah Kioni is the genuine Secretary General wikiama gia Jubilee. Yobeshae kurwa Nyangoso ndoche bwa Kirby ya P niko ndani ya show. Ayobesh kumbuka msafara wetu wa Ndizi TV utapita pande hiyo. Nyango songwe tatoro kwa mpigo tena zaidi egerutumerane nabaligerelia baito nkwanelia Henry Omache na erankuro chinsa macha Nyango sabo mwama iga manene sana Moses Umwiga na agenda tokuligerelia kurakeroka asante yunaligerelia Biti Sosoro na eraote mama Purity Gasicha Kiamoni from Bogirange Kona. Asante sana mashabiki tumwenzi sokwane kebuna muko ndani ya show na babo lili swali igoroye kikega ndrete ya Shakahola alia Sense County ya Kilifi. Ntoro chenga ense ya Kenyo mangana na mangara ororo
entoroche nga mokonyo muraiwense nairanete kura Botswana ntokumanya nkiachete na kerokyo orabelira rase matuka atari make wasomiria mange ngana kichinse chinde chigokora maitense ya Kenya ntogendete kuna kulira uchumi ntogendete kuna kulira mangana economy amangana yenchara and water view mpaka kurubikana bono kwarangeliwe azimio la moja One Kenya wana mpango tarehe 2 mwezi Mei nkwenda barasi ukurubikana igo ntumanyetinga mokonyi bumuraibwense Rigathi Gachagua ochire what does he have nkiarorire keokorwe tofauti negekorwa sense ya Kenya egere twenyore ngambia tuli ntona kwenyora semekoni mingi amangana yomurakera na mangana yembura nyinge egenderete gotua sense chinsemo au ndorochi chinsemo chinde igekorete visio chinsemo chinde igekoreta amakweli abantu basiriye bugima kubatikana no netoigo abantu basiriye chinyomba cyabo mbabwati asibakomenya ndwaligeria se gazeti twarange county ya Kisumu bono wetane 700 households mbagendrete gwakwa n'umuchando bwetoigo serikali iri yaburi gwenyariko bagiye kubakonya manjomulira somorobele bweli chiko twaranya ariko batukuligeria mangana kadha twesomire mono ase twagindire mono se twanyarire ko batogotigara se kegetambe nasa mangana ya malemo last week twabatu mo chief kurwase location ya Mwanda egotoka Bonchari barenge amono mu wakilo ito George Mararabwa Kuma oyoli tikolia lero tanya ariko bagoikasi studio tokaligereria systematically inga inki kebwenerete gokorwa as a sector yamalimo egere ntwenyora by now I thinking abantu mwanyore information iliganere about buying and selling of plots egento tocha kuligere naenda subu ikira nungo chakoleta wakili na chief tochituliria engana ya succession nero nerte tumuchando Gusii I don't know why antubakoranga Gusii ntubwati malimo manene torakore succession temine dino mboli mobweka nemine tienibo enibe lionsi pimo bwate mbuya yakorerwa egera abantu bamenya no murembe tukaligereria nga ekero kuligereria kugoro bolemo there are some steps okubwatia kwa makonyoranga tuwenyora sako omwakili ateba butambe due diligence nakyo wenete kutara enda goteba wenete kutara mugaso when everybody is seeing you so that yenye bolemo bubwato bututugano kwanyoranga kwarekebishiru mapema anda ateba ndoli wa advocate ya maruna kanire no nyembono rongorwa Mount Kenya ntobwatie sakukia mambi kubwatikana nga bwengi go buri iguru arafu maruandi nigara mabe abantu banyuri baukoire ntorocha baraibe serikali bakorowa no mukonyi mu raibwense Rigathi Gachagua mbate bambatete kubekemero buli barorenga na kibao konyo rongorwa Mount Kenya igo ntwe baranga intu rongorwa Nyanza nigo toli buronge maruta iyo amaruna aroro nanda salire no nyina abana baitaba mura igo bono ntoli ku advocate for amaru kolindo wakili atabanga onyora molevi ekarotete kugorobolemo atakwambia ukweli tokamanyanga ekaro akorera due diligence chi process inchiro bono kubwate involved local government abaraba chief involve abantu bensamelia ko nyobolemo abantu baba in agreement tokanyoranga nyamba ko ba in agreement igentokero bakubika kekoro ku caution nekero beneficiary omuntu olio obwate right yobolemo obwo oseno mugakore koni mungina tatageti osebana mbatageti do ekoti ya Kisii gaya etie gatebanga consent ya bana teganeirie asomugaka koni obolemo bwaye korende buli yagorete n'ikibasi cyaye tali obolemo bwe sokoro barombo tagete consent ya kirumondo togatebanga onye omwaka gatete koni obolemo mwaka tatageti mungina tatageti nabwate right yo kubeke caution yo goteneni obolemo bumbo besekoni tokaranga goika abantu baigwana bonsi ekarumotete koni then tokarre bintu bitakeire mangana echi passport osemangana yebibande mangana echi form chiri ugoichulia form neroro ugoichulia search tokayeligerere tokayorokiwa search mangana ye green card ebwate history ya mangana yobolemo obotete kugora ebwate history green card ye gutware history yobolemo obwo yatebe litalitangani riri arenge goche mpaka bono iga we looked
at so many things. Joshua tumesema na agwanire borongo, but I know nimeongea vizuri kwa sababu na bwata tiege nteke asenge nchobo ikirano nto chaka kole tobo tutukanu tokarana kimo transfer of land ownership ekero kwa ngoneiri tokarangu ikatore asumugambia like atebe ni sawa mwende baka asumu advocate no oli okoni arete mwenda se advocate yaye mabinto biro rugo sembu yabire a title deed tukalire mne kororekana unebwata 2 seals metana bora we title deed erefani etali ya boronge egebwate emeuli erebere 2 seals tukachirigereria on the right and on the left. On the right tukarabune bwate color red. So much more we looked at so many things tukaranga nonyene obole mubwakere ensemo mboire the number location asi esubule mubole. So it is not easy konyoro kongubwa malimo ekaratu bwade the legitimate process kisheria na kikatiba. Lakini tukanyoro isukubwate njia za mkato ebina na biebie binge bono bichandeta abantu. So Gusii, it is high time toike zero lands issues. Buna malaria ya bwate there nininga time to deliver zero malaria campaign. Na into toike zero lands disputes in Kisii region. Asenge njuna kieko gara butambe tuware tumuakilio tema goto tebi so that we can understand from this other angle. Iwano mwanchumulira asema biabono togenda tukuna gosanga naye raisi igo atuendi haraka atuendi upesi eroga nkalimani solo kulende siko peke yangu tuko na producer wangu anaitwa Joshua Uta oyo mto Brighton tuagota biria sare road show bale bono iga bagutarere county ya Kisii wakili ntuateba ntuasaba mabiraye natarukira na studio ado iskangana ro ikanstega to discuss kulenda singe chugo tanyari kana kwe binte binge na kieko gera ndenche bwieka kulende show ero ya nagutene no mwanchu muliria nga ekekyabeire iga lazima itaendelea ekiagera no ora mwananchi no toline producer ane na mimi niko hapa Mungu amenijalia sauti kulikuwa na homa lakini naona niko sawa ngenderete kwa rabia sana iko bono gendera kontomera ujumbe yekanangel kina kobolia ambaro bagenda tokontomera ujumbe nabolinga ni nani wa kulaumiwa asege koroke kigenda tokoleka sensema ya Shakahola huko Kilifi yabeire massacre yabeire prohibited area wana bantu mbakali ko endore kiagera alibono na sa kong yabeire disturbed area emebere nige kare ko tindo kuro exhumed kirali tuko lazima nonye twarucha barali babete bad na bali bakwiroba ne bwa mwanya bantu bado hiyo shughuli inaendelea twarore Red Cross ya letre a container ebwate fridge era akonye kiagera mebere yune menge mono yende ya salikire nando botukiniko bokorokinga emebere yo abande mbakwete gwetero kwengata gusogotaragira but reports nigo chikoroki abande there are some evidence of strangulations yani okugani kongentu komigwa kolengana na physical identification yabo bisaba libuna bako yerusi ali baligereria physical identification koligereria woka alafu ne yende nerororo abantu okorekana bakirene a plant object osekento eketu bali gwakwa so a lot of is happening kolende ndochinara okondikiranga basigari tibako genda kanisa gokora obunyabi bwa marwa osenya sole ase sababu kanisa na mangana mayanya saye akorandiwa togo so ase kanisa nonya na man okay nonye na mani ate betiwe aswero chimara saba elia wene ekero akorabo akawena togo cha sekanisa umurandia otali moronge na bakogotebya rusi chianga ngosabire na liora bwene kwa Rusia kolende tumanye tiekerengereri kiaye kwanyora okorire ginte kiao igasensemo yane abarandia balia babe na bwonkomochia oyakoro kwa Dennis Oresi kurabosigisa Dennis asante Oresi asante sekerengeri kia wote banga ayaba ntoko machana barandia we rhyme together no injili tanga na bana armocha barandia lakini nacha na mocha barandia amo na bashirika ose ababwatani Dennis yogebe kirebiyo tebirenga ekanisa
tokogenda ochigokora obonyabi bw'enyasore. No, it's very impossible. Ekanisa na asa achenu. So egara abantu bachira ororo, whatever they are being told, barabu bege anything pale wameenda kusaidika. So kulingana na kirangeli ya Dennis era koma chia barandia, mbara ororo bago divert the original message. Baye dilute, baye distort. So gwatebya bashirika na bashirika kirenga kyabo batete keri bagotebi gusuta tibage kore baikero gotoleka. So kulingana na Dennis era taliko machi bashirika taiko machi serikali nigako machi barandia. Hekina kirangeli kyae Evelyn Bikorokoro chinsemo chia Mountain View kolenda atubwatete Arise County ya Mombasa County 001 agonte inga igonde vocation bono iga ekero twakolete holiday. I want to thank you so much my sister Sarah and your producer Joshua Uta na mashabiki on CP igona manyete Brighton taiyo ochira serosho. Agote to me, I blame government. Number one, agote the same government nereko issue chi certificate chi kanisa chigorwe. The same government nere anchirete this kind of things chigenrete. If the government was serious, they could have first identified the correct churches and the correct pastors. But now because of revenue, because one of the requirements to meet the threshold is revenue record. Then you are good. So because revenue, they don't want to know what kind of church hero. Bono to me, I really komochia eserekali kabisa. Asante sana sibirengere bino gandra kubitoma. Who do we blame? Ase masaka eyagandrete kwene kiwa sensemo ya Shakahola county ya Kilifi waikabona iga emebere 98 confirmed exhumed korwa ase chimbera chiria mass graves embere ya mebwata abantu gose batano gose ikome mungina na aruse tuwe mbera na abana bae batano embere ya mebwata abantu 6. And who was doing this? And where was government? Those are questions tutawatia machibu kulenda sibono. Just your simple opinion, your simple suggestion nga kiroche na kiense ya Kenya gende. Tuana na sensa mwende studio turara aligiriri yao yo mtu Joshua Uta nerara kole nsema ya yebni producer ara kubekira litangazo na de nyarekani na bago na botokororanga nkaiya bantu baito begeteseni kya Ndizi TV baikira si road show bono mambia karonko irana nikumalizia tu. I'm really enjoying your company so much. Ngochinde we identify chi message chiri mogendete gutuma mogonte nga muko pamoja na mimi. Joshua Auta my producer, super producer, tupeleke studioni. Ndizi TV. Ubwansu bw'Gusii. Omurigirira bwa television ya Ndizi chinga kichiri kwa beri gukukanya buno niko chekiranire egetese nikiona mbeye mu GTV ya Ndizi TV niko kirinkira guchasure road show yoko nigiriye riro bari Gusii nigelayire nigo turaikasore iryo tokoma nyiguru jimero bilijeito abaraye ba Ndizi TV nabo igumerane n'ababuwatani baito bubunchoreria tutari kweba abanyangero baito iryo twisa musekigima chitarikiye 2025 chumutinyukane umwakoyo nigo turachakire kurwezemo ya nyokoe togindi marani miruka Nyamira Town Kebirigo Ikonge Metamaywa Gesima Magombo Kemera Jugo Daraja moja tukorere kabito iranda boat yumushukisi neri tukori kubwatia chitarikiye 2025 nigo turachakire imeyumushukisi esemo ya daraja mbili Suneka Menyinkwa Itumbe Ugembo Magena Nyanguso Nyacheki Gesusu Masimba Keroka Keumbu Numuerioye tukuriri miyumu chubuzungo Esokie ama tukayabire Wemanye Wegokie Nagusangana Ndizi TV Ubwansu bw'Gusii.
weekend yetabwati umurubiri urumba tari weekend nogoje muzika abantu bonse piko batebina hedere show na mbemo show ya kabisa show ya rumba kitoko mwana zambe Yesu baba kata yenda niye mashapate basalela baba kasete iyo kumenya iguru y'ikigaro cya rumba ababugi baye ase barwete kiriye bagotera n'ayandi mange sheba mwenyewe wayo na manyomo na muziki agano tukutuara chipanda au tuabina rumba okwe muziki yakala na kwe muziki mebo yichisukuru Olio rumba, chilingala, chizilizopendwa, tuwabugichi ohangla, tuwabugi misiki yonsi eli yakare, mono ye chinga kichili misiki buneli yabo Franco Luambo Makiadi. Oine tomanyete mono orenge omosacha, ase abali bachage tumusiki rumba, no tuwa manya korugagu, abantu buna babo tabule, buna Kenya babo Daudi Kabaka, misiki menge miansu, misiki ya kelero ya rumba, na kwe lingala, na kwe pen yuspevyo kurukubulitosa ya rumba umerana na babu mkongwe kere Jumamosi tuvizi kumocha kwa batemwezi pi inyorana ni kulia Jumamosi chinza nisa na ibenenusu totiria maberera tokina maberera kina litiko rumba imeya Ndizi TV. Happy Sabbath, happy day omanchu muligire bigata Senikia Ndizi television goko warigania ase enchira ya bene imeyo moroberio obwansu bwesabat no moroberio okoretwa ase orekera litukolia Jumamosi gochakira chinsa 12 cha mambia goikira chinsa 4 cha mambia imeyo moroberio oyo bwansu bwesabato abange tugukagera ngani ntu abanyana bo moyo tugukagera nagekora Yesu arwito nga ngomonto yo makare mu mugundu yes endagire kama paka akamanya wateba ngabona agachigotaka kubike byaga ngabona moyo negoka isaranza nkuigore byage igore linde ndia matukonsi nomona matebyo omoririo yo rero naganire ubugima bwao asenjire ngomanye n'ubugima no manene nigo togosanga amunaye ensemo ya devotion astokonyara koba atokonyora engane mwamu egotora ase omoroberio yo where your treasure ari asubi asibirengereri byagobire ari no onye goko mwa Yesu Kristo teko bako ngumolizio nyago koranderio mundo nga karwense mwego nyora boigongo swatore asa maigerio ye lesson astokonyara koba to kuligereria na koerera anene alianyare ko baga kwegwa oborito ime lesson ye chuma enkima lakini magiga ya mwanya bantu intukonyara ko bato gosaria so mugondo Eden nande twarangeri wase riogi turi ororo rigotebe nga missing ayore inchwe onyara ko ba part of the family tiyo buruti bwa Nyasaye no burunge bwaye Matayo 5:33 na byonsi na mamentero ase entunde ya gatatu neyo mwerio igotogosoa ime ya request tower omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yeito yonsi chinsemero ngeberenaire bono onye kendegia korekanire asekenyorukiao ekiotageto tumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemiao enoti sano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubekoro boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Asante mwanchi muligereria oliogandete gutubwatia ase ensemo ya Facebook na otolegaiga live
nonya abo iko Facebook yoyo ntuli live kero togenderete roadshow Ndizi TV day 2 nyora igoro nigo tolengase county ya Nyamira asinarenge one of them abaralia balituetete ase county ya Nyamira engima twachagete chinsa ibere chamambia korase town ya Kisii na tugachigokorera baige town ya Kisii kero twatarete na gonchukane county ya Kisii county ya Nyamira Litkolero abaliki baito ababwatani baito balitokubwaterana na baigo management ngima ya Ndizi TV nigo barase county ya Kisii bagwetana na chinsemo au ekarabano ndoche bagendrete dance kabisa galia caravan yo asante sana wanchumulira so online bonoika Ndizi TV News Digital like comment and share awanta bange bamanyanga Ndizi TV Roadshow ya siku ya pili na siku ya mwisho inaendelea kwa mpigo tena sana ndocha abo bagendete yo minto adipo na sanya Frida Kerubo Brighton ndoche anakula asubuhi etenkarabu etisa 11 tu abo etekare sana ndoche nga akwirwanira abo kwanza ara igota amanye kogendera kulende naona watazamaji ni wengi ntogenda tukuligereria abo kabisa lakini enda tuiranege gase studio mwanchu muligereria egere to log out kyagera murubuli bwensa kyando chenga tuayo kodre asenchira erengi yakulende nabo liri bolyo nga ingo tubwenete komochia asege kole kigende to kolekana asensemo ya Shakahola account ya Kilifi James Korwanya Keremo agoteba inchen komochia abasirika wao wanajua hapo ni mbaya mbona wanaenda hapo hivyo ndio James Korwanya Keremo akalekorwa ekerengere likiaye era abuliri swali nanda seli swali batrendo koranga yeye akomochia abashirika ekerogwa ikagalia ekeroro muntu tagete koliyo bosibwa Nyasaye na nengo somole Biblia nonye tulikonye soma mono there are some teachings controversial teachings contrary teachings onayo kulili yote be hapa hapana takama nimekuja kutafuta Mungu hapana it is out of ignorance and out of okwegena koli too much ngokugara usiria bante root so tikatobe so much injeninga ndata ko singira una twasingira no mtu Brighton twatebanga no crackdown tigekorwe churches to be identified. Let us not look only about KRA, about congregation, about kuagachire kanisa. And for any case, why do we have so many churches doing the same thing? Sometime back to what kanisa ko mention, just you mention them and you finish them. Anglican, Catholic, Muslim, Adventism. But right now to zingine hata uwezi kujua majina. We are not criticizing anything. But now, we have every right to opinion. Like me, crackdown yakorwe, churches chibe closed down. Because not all churches chibwate kirengekia. Ocha saba Kristo. That's to my opinion. Chikanisa chibe crackdown. Like now Rwanda. Omo President Paul Kagame. He has managed to close down 6,000 plus churches. Why do we have to have so many churches? Echinde chigo chikoneta controversy. Because umuhimu ya kanisa ni ku preach lingana lya Nyasaye. Abande nkorande bali lingana lyabo. So why allow that? It is my request because it is my opinion intene nekoteba na Joshua na ultimate opinion ya enereli lakini rende crackdown ifanywe sijui unasemaje wewe Joshua asante ngono mwanchumuligelia naona nabokoro karangale likiao because public participation bawenete batubolie toru ebirangale libeta about charges because nto bwanja bantu baito basire in a family we are losing 7 members 5 members, 6 members. For what? For cult? Abantu bachagukwa? Kanisa ndio musaada. Na enda na abantu bagukwa? No way. In my opinion, nelinga kanisa chirigereriwe bachaye kulingolia. And I welcome so much ingana ya Catholic bishops
kugania audit ekorwe ase pastors nonyena mali abo onde bwensi obwote kanisa onde bwensi otagete komanyana ki anyoreta mali aye gocha. Kama wewe ni pastor, kama wewe ni msimamizi wa kanisa fulani, ayeno motenelibwe kanisa, let audit echime. Torore na kimanyoreta mali ino. Sai tuwasomire gazeti nga some counties are using religion kuevade amangana audit. Ni audit accountability lazima manyekane anywhere else. Wanna welcome so much the decision was second bishops bawatebanga audit yakoru. We are ready to manyekane nga hii mali tumetoa wapi. Yes, nalitora konye the sanity of churches because as of now kanisa sanity is not there. Elietalie kanisa liasalikire. Uocha ko revive naende kanisa tenene muna ya arenge, it will take time. Asinge nchobono. Yes. Iwono manchu muligeri yangu akangambia mono sana. Ndocha ukuana mange kiageranga kilicho na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho. Naende kuikatuikire gabo mwelio. Ndoche nga hey Judy kutoka Iterio naona show iko poa. Alafu show yenu ya Ndizi iko Kisii ni wapi? Oh, I think akuboli obisi cheno ngaichire. Ziko hapa tu embassy Judy. Ofisi zetu ziko hapa embassy. Utatupata hapo. Njia karokwenda chinsemo cha Nyakoe. Magachaito manene no ali gabo Nyamataro embassy. Pale nene ya Nyamataro embassy. Mbia mana sokoligereria esho bono mambia tuacha getno minto Brighton makoli kolendo chira se road show day 2 analireli tukolio mwele igo mashabiki wa kutoka kaunti ya Kisii jitokeze Ogembo municipality jitokeze yabe tuoko yabo Ntiri yabo Manga mjitokeze kwa wingi egere mutangamane na watangazaji korwa seketeseni Ndizi TV of course na partners tobwate na Safaricom ntobwate Rocky Driving School ntobwate Light Towers ntobwate Enokem ene ntobwate Mama Tefi Mutumba abantu balima edisquizi biasara Mutumba igo andamana na wao egere monyora mange igo tolengene producer ya Ito esemorobele Ensakia akoro kwa Joshua Auta nero kweneke muna chibicha maliga gwikira senchira endonge kigima na inchi muna botambe ni wonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita ande botambe bagotabana korama ya ogende na ntutumirane saa 7 igoro na saa 10 egaron koletera mangana maya asenchira yobo ikera ntumirane osasenchira yobwenge tumerane ndeli tikolia ankyo sumorobili yigo Ensaki karutokare bona na itwini ya Brighton atarudi egere tokoro morobilio Ensakia Free Friday bwatoke bye.